funny bar if you know Obemu Mahonyo. Because Bama be no penny man while warning the girlfriend that. Okay. Side chicken no. Was in frame fear that. Time say men frame. Time say frame Bami community wo. Sa Bama no obuneyere. It was boo. Okay. Men kokoni phone so. Men search. In fact, we no see the nyama kwa na hu file bi receipt bi a to twene. Nkobisa na na awai. Oye boastful obi to asema ma. Okay. Ma mem se quantum. Ope kwatwe wa ka che osa. Wukunu oye traditionalist. Ebi kwa no ya yefro. But na dwin mo no. Bema ware ba. Bema ndi nkwai ba ako. Eti oba usua bema saa obehu kwa ba faso no betena. Okay. Na adventures for ni de. Omunyum na meto ye no. What does it? Recite to be. Anyum ne ye. Bra no beji wo. Bra no beji wo. Oje yafo. Oje ayarefo mi kunu de. Onsem wo. Oje yafo. Oje ayarefo mi kunu de. Anu ni adventures for onsem me. And the sister be kind of. Do you kura na shata dia? Obeko Reverend Yadas. Papa, me dia ba pegi abetna so na me fa 3p garlic mixture, me fam kitwa bi na me bra pegi ho. Kope 3p garlic mixture ni bi na enom. Ya natural garlic ya na yechi edi egutu ma ye ton wa ye kese abro so wo pesa wo so ti a onkonya side effect bia 3p garlic mixture e bo boost immune system no na wenya atman so a pebi na enom ojo nso na wo bre ana ojo nso no entimi emba se ne si eba krampo na 3p garlic mixture obenya bi wo pharmacy chemical and a licensed herbal shops nyina frepi work natural e was 0248928824 and a 0201000021 kai say 3p garlic mixture no e woto a e bo emu grow fine herbal tonic enso ebema wenyini yie ama wo ho ayefe ye natural cocoa ya ene dia ye grow fine herbal tonic wonu ato onsa ye tititi untimi na obeda sorry anopa na ohunam nyina ya wo ya oba ubu nsa emayi a pe grow fine herbal tonic eno nso obenya bi e wo chemical and a licensed herbal shops nyina omo advance so enam kroma eton edro no ayaka brebe benko siwi on ham brebe benko siwi this Akoma Odru fida aya mo komezim mazenye dey mokodna mokogwe mokotakrade osande oye easy Friday enwa into odru fida dem na anti bi na ya men time pe aya mo komox into odru fida so a wafra me hajia barikisu bishara mama hon good afternoon deba Akoma 87.9 FM ena Onia TV eye Akoma mu nsem dwumadie na senya msika no fantino edru efiada sei dia na no nko ane mmo afofra ya na abewura me mwesa nse ye easy Friday eno de to form boko ene ye ka odo ensem no ene ye ka relationship ensem no den nenso ye de nkomo eba emma no kra no ye kase ye do ye kununum ene ye partners a e ya no keke e kwan ben so ene ye fa ne ye de che ye partners ne say ye do wo mo aha ntima ka ni say no na wa hu baby enne enkomo no ye ba betwa e de afa enti fra hu ne bi na ka che ni say aha enne Friday easy Friday Akoma mu samfo omo sai di biamu aba ye di bi sia ba hwim se ne ye de sai chick de ye de hwim na eje ba bia no enenso ye sai edi bi e ba ba hwim enti fra obi na ka che ni say onfa ne fidie no enfanto Akoma 87.9 FM ena Onia TV eye Akoma mu nsam dwumadie ye tena so fi sabre ya ekopim se nom yensa ebebo na sports fo no nso ababa beji omedwa na ansa na ye beko no me na me motivation ebremu ene ye ka che ye ho say 30th of August wo so mi ni wie no you can do it if you put your mind to it ubetimi aye sa wo de wadwen eto so say obeye de a ubetimi aye empepi na ya ne ya mehu ni suro ni nyama ne ma bi hye so nti ade aye pese ye no kra ne entimi enye
enso enne me hye unkran me hye mia me so me hu unkran say ye betimi ayo say ye de yadwen yakoma ene ye honhom nyina di ekire say ye betimi aya ye betimi aye. Good afternoon once again. Your friend me Beatrice Fioga betimi aframe Aunty B ana ene ye fiade de ene ye Hajia Barikisu Bishara ene me de dwumadie no e de ebro na ene ye nkomo no ene ye Friday. This is a better sweet marvelous food just me hu de America dynamic what Friday. I will share something. All right, Radisha na so my easy Friday ena mote ye no na nra ena Akoma FM ye pa dwumadie bi ho healthy child fair nyame ya aduma bosumi a ye be rom ye September bosumi ne da etoso eduonu ba ko 21st of September ena ye di dwumadie ye de ebrem de bia nya ye fufuo party na mpanyimfo na mabedi no magya nkra no wo fie ne ye marathon na nkra ne ye gya omu wo fie saa we die mpanyimfo se ye se nkra no the future generation dia e wo se ye hwese nia o mapomuden esitie enti Akoma FM ya hyehye dwumadie sunku bia ye ma ye ma no efi enne akra ya wo ne nga ekompem se wenya 18 years ena ye saa dwumadie e de ama wo no ye ne Confanochi Teaching Hospital ena Pediatric Society of Ghana ena e kan bom aye saa dwumadie enti wodo oba no ba eniama bia obenya no ye be ye general health checkup e de ama wo ba no eye examination oba no nani te sendra Dr. Kesewa kan okan osi obi wo ho no mo kran po na akra no kosko ayesi ohun ade wa bon enso ebia na nani ohun ade yie nti eno no saa da no de oba ne ba ye be hwe nani enso e de ama no ena afei so ENT oba no na so ear nose and throat na sumu ho no etesen ne minimu ho no etesen ene ne hwimu ho nyina ye be examination e de ama no afei akra ne se no sai na ne se no so esitie ne se na ho odi hom yesro fa oba no fa ne bra ena psychiatry examination yesi nkrakra nya depression oba na wonya ne na homache no miensa se won ko school nim se ni nyina ye stress ene ye de nkra no e de FM no enamu a na afa yakra no akoye depressed doctor foi ene ye nyina ye ma no e be fa sa ayi assessment ni nyina sana omadi die mu nso ye bedi ho enkomo na me kan us na we metimi atua eye free eno an sa wode oba no wode no ebeba yesra aba time munyamre emfama mo ma no eni nti na Akoma FM ye managers no ahyehye sa dwumadie we se ye mfama ye ma no enti yesra mu 21st of September 2024 ya bosumi a ye berem ne de toso eduonu baako anopa no nkunu ko na ye hye ase e wo Prempe Assembly Hall enti mesra wa ene ya trouble so no it is free fa oba ne bra na on benefit from sa health checkup we nyina na waba no apomuden no NCA na ye kan say so na ye sponsors a omoni yen ebedi sa dwumadie enti wo to nkra ho niama wo ye pharmacy je said yo ye bia na nkra ho bon mu ne de yesrew fra ye number na oni ye panyimfo eni nko ne hye package bia ye be run advert ni niama bebre e de ama wo ye stations ha ene onua ene de aka ni nyina 020 911 9090 020 911 9090 eno ene Akoma FM Pediatric Society of Ghana ena Confanochi Teaching Hospital healthy child fair ehun komo ena mede aba no na atakakra pacho ho ye de atakakra hwe se ne mic no ehye yie a menteme ho nka onte ho nka afa de wato ho nka afi de meteme ho ente atakakra adwa Peggy ho ye de erade gusu hwe erade gusu hwe ya mpa kales no efe pa ode na wotwe ya che ode na wotwe ya che busumi so ko na wie hey nasam ke erade ni yedi ni ye papa apa aha wo se bra bi no kasa wo bra ben oh bra na me bra there be bra bi kasa de all from ho no bra tiatia akoko no eni Eric ya to nkra Eric ajo Peggy ya to nkra makama why me am hu no from ho mabona manye Peggy onye yo enti what Peggy nka na ye guest a ene yenya no a ene oni Peggy ne ba be di sa topic me be ye chia me na mato amawo mu ene me share me flyer na obi bisa me say now you how do you express your love
one of them is so soon man say just asem no kra na abo mi pusa Se won ti sa kasa no. mente sa kasa no what I say na ye healthy child fair ye maami bi so ne ba ho enkoyie ne ba no wenya hole in heart tokro ababeda na komemu enti osre ye nyina se ye mboa no na ye nye scanner fama ne ba ne hia 4 billion old cedis and 400,000 adofo ma boa ye nye scanner bi nanso ye nya nwie ye enti man ye santie Aisha ye ba ye betwa ye dwumedi no so etie pompam chew me ba muhib ohia mwa na mesre mo se obi bia otie wa fidie so eye kuma se ha Ghana ha ba bibia mpanimfo se bia hemfo mum brantie mesre mo amwo pass mo na ohia mwa be 4 billion ne de nakọ ama o makọ ye ne surgery na ye hwe benkum hwe nifa ebi ni hono na mse me koto sre medwa atoam se mesre mo a mo hwe ne anje akwala na nkwansi o ugo se ye 1-2 a o se me hu me je se me de no rush de no ko hospital ni nyina ye cancer skasem ne so a se me hu enye o papa so a na dwuma ye dey agu nti amasese na adwumbi nti mi chese anadu se obenu nso saa ma de ache so ehunu nti mesre mo a mpamochow atiefuo pamochow man penifo bibia do behu bia obetima revo se mesre no a kotodwe bufom pamochow momboa me na akwala no ontimi entina wiase man so de adure de me ba no onyaka ye da ho no onya ye mam ne hu me no a chese me tete eba ne sa na nam so me pressure e kosoro nti eba sa me koya na me kwa kwotana no ho sa akopim se omudi oxygen na de ombe ye no omudi aye na chese onya ahota na yasen abafi ti mesre mo pamchew obi bia otie me bia kakra obia obia bombode anu mboa na akola na onya nkwa mesre mo ti kakra me so me wo kan na yamboa ne ba no na ontimi konkoye no operation no ewo India na ode ato yanim no de areho ewo mu ne se enkrai omo ye ntafo atakakra na atapanyi kakra no na enya sa problem no enti affect no kwan bebre so enti yesremu nyina se momboa ye enti wotie ya Akoma wo pese wo boa na number no 0530 507 849 0530 507-849 Edia ebeba no James Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM de odebedum ye bia no etiefo ni ahwefo ye bedamase senia ebimodi omodi edi kan aba na de bia ye bobodin na ye damase na mrepa so a de yenye bia so ye de bema ye maame no na odi akwa akotoa ni dwumedie no eso na enne na meka chom se ne ye easy Friday no ye topic a enne edapono so ye ba discuss and you say how do women express their love to their partners kwan ben so na ma ye kire ye da ye do edi edima yadofo say ye wukunu say o ye side cock so ye side bull so ye side elephant whatever hen dey so your ba enti no in whatever way possible no kwan ben so na ma ye kire ye do edima your partners may I am tie fre omo side cock enti me side cock no e kwan be na me fa so a me kire do e de kire no e na ye ba besua na sa topic we ye nua ba ma bi wehu e no na ma kra mo ye de na mo kire mo do enya se bra hold on ye be ba be discuss enti me nua ba ma me refi be bia wo fre ye efri ye na me gidi se wo hwe ye na wotie ye de utie enti na obesua de wate na obisa se hwan mu na ye ne omo ebedi enkomo ye ne Reverend Mrs. Inshira Edu Jemfi oye marriage counselor ono enene ye ne bedi enkomo ma twen me maami ye nimu papa che ne nsem no de rough na mia matakakra atakakra Peggy. How do you express your love? Hey mama me nembre ne obeti bia Meti wo na me de to me old girls platform no so Quest Girls 98 for nsem bi o maka wo ho no chese
enya sam ketwa enti no eno eni enkoma enne sa mate odo ase pa na mo express no kwan beso so many ways udi be manisika kra so many ways udi be manisika so many ways so many ways okay oh okay yo enti ene ye ka say ya na mo mani betina say o se on person betina say yo ene Mr. Mensa patro di ni ye dey Chapatre SDA okay Mr. Mensa what Chapatre SDA wa be 300 Ghana cedis say yem famboa ye ba muhib ye gigi ska no e ama no ogina ha enso se on pese ne nim beba TV no so ai maka bye bye ora ha enso se there bi on pese obeba TV no so nti Mr. Mensa what Chapatre SDA wa be 300 Ghana cedis say yem famboa ye ba muhib ni hole in heart operation na ye beko akwakoye no na ansa na ye de topic no ebehwim na ya hyase no ma ye ndi kan kwa ya boafo wehu ni anji omo nkrato kakra se be ya ye start discussion na afa ye mfa bibia mba be efifa mu enti etiefo ye sra we nyi we fidie ni mfiri ho wo de tie ya boafo ne kakra ne the topic no the rough ye ne man ne be ye be biefo lies ne ntem kra na man no wabekire mu do yenko MJC Foods echina memenda kotona mpapa na fa ye nkwan oba no kotona mpapa na fa ye nkwan na fa kire odofo ne se odo no amimokoto octopus ni bi enwa ma chechire ho kakra na ma ye gravy kakra na ma ka fante to kakra no chede me the express my love ehwa enti yenko MJ seafoods na kope ensuomu na ma eye fresh na fa be ye eduane na odofo eno so ati ase na odofo eno omo wo Kumase ena omo san ewo enkran na Kumase ya omo number no eni 0249479120 0249479120 eye Kumase number ena enkran enso omo number ne 0246302043 omo ye delivery services enso enti no friend number ya na so WhatsApp o ma o se mi wa ha e number a wo pe bi o mema na obi sam say number na obedi kan aka octopus eposna maken no dada omo cassava fish omo grouper omo shrimps prawns fish fillet slices squid oysters lobsters tilapia enti omo nam bia bi oko MJC Foods a ubenye bi ato ewo ho Kumase omo Santasi runabout omo ben Melcom ena Ernest Chemist no ena enkran so omo Tesano apenkwa ewo Brenya Avenue omo ben Papaye fast food omo si omo nam no Food and Drugs Authority ahwe hu se eye nam papa ena omo eton adwa fa de ba akoso fem Aunty B se oba no ema wo aduane pedi na ode enam paso so ye aduane ne ma wodi na etere osi ase a ene ebema na wadwuma ne se ubetimi so a sacrifice na wabomboden aye oba no asede ama no na meka kire wo se bema se ubi bi no asini tirase aye se kontomra ye de akagade a na meka mfo Zahara nunu nyina ede amawo Zahara se ohunam ene ye wo ya ana se enam keka yare bi a ache wo no se eye oba se oye obema o se brana so eye ana se hunam duane aye hojo yare bi a ekotie honam dua no Zahara say fani nupa ni bi na enom ebetutu ase e de amawo Zahara on number e 0246348334 ana say 0248569335 omaimu ha ukoba bi a ubenya bi ato se uko okanshi drug lane ubenya bi ato ana se kolenap ubenya bi ato me say from e 0246348334 Aunty B. Okay. Na ye call 3P garlic mixture enso eho ebusi o immune system no o blood pressure no e wo sure akope 3P garlic mixture nenom oba ubu nsa na enkoye ema wa 3P ebesiesie o sugar level e ko hwe wa ye kese wenya stroke ni nyina kope 3P garlic mixture ni bi nenom ubenya bi e wo pharmacy herbal na chemical shops a etwa ye ho ahia wo Ghana ha ba bia ubenya bi ato na emom o pedodo etu anase o person ni Piwak natural edi enkoma o numbers no e 0248928824 ana 0201000021 kaina hu say 3P garlic mixture no e woto a ebomu into koto na se to ano emo a e fake
mentor. Aunty bi ene ye fear day I mixed feelings esu wom ena serious wom na se esu wom ana se serious wom ani nyina eyesika ena ye de beye saade ni nyina na me pese me chese ene fear day amanfo eyi body ebi so ware ni nyina eyesika ya eno nti na quick credit ene ye from bills micro credit se men kan cho say yesika sem bia fa beda o maso ye se o account o mo se uni account o mo se bra ne beka wasem e kire o mo omo beye adwuma yi 15 years nie o chese emfie dunum na omo ba Ghana mamu ha ebeye adwuma obi bia woni omo aye adwuma no edi adanse se won sikasem de eye tatahwe omo se bra omo asoye ne fa sikasem nyina ebeda omo na omo beboa na omo aso wasene. Okay, nti no ye ba be share your komodie no ase akakakra bi nti no in between no na ya boafo no ye san age omo enkrato no na me ka che o se ne Menemia, Miss Sweetheart, be a Yokoshia radio station, be a cacao don't want some, and never smash Nabaha, it's a never baby son or don't want, Miss Baby son or don't want some. Reverend Mrs. Insha Edu Jemfi, or your marriage counselor, sign your musician, just the titles, and you can see it shown in your Reverend Sign a young connect, and no crack. If I told her, dear. Yedi nyame ase edwuma ne so enso edwuma yi hu do nti no ya twa na wa ba yeda ase wai nyame nshraw nyame nshraw. Okay, enti no yes, how do women express their love or show their love to their partners? Na we be maybe and a talk question we e de ma me e wo show ya so and yes and ya do we dey say that peda near discussing it's in patch almost me to ama ne peggy and then and mo mienu esimusi it's patch almost start efu ho ai me da se na ma cross ye da na se obetin some we mo fancha me se me bring why edu kakra me say it's been a whole week of conference in the one that me free and me obey pressure kakraba ene no so enso me kasa so oh mete nyame hia me style bia me kan bia me ebefa ede ai yam fanesa na question na emu odu na edikai no on say medical can say love is an emotional expression but it's also an act. Okay. Once we express it emotionally, but we can also act it. And you know, a honor na one ye careful na omwa the actions and we jumano. Obi betu me pretending to love you based on the condition. Reverend Patrick can be Kafra. Me say love is an emotional act, but it's also an act. Okay. Which means that we can express it through our emotions. But odo and it's also an action where it's a doing word. Okay. The odo yes idea that obi kaso odo not just a bb. Something must be kicking something for us to see that this is love. Okay. And you know, and on make us so why you careful na so obi act out of pretense. Okay. What okay. Okay. And you know, all my expressing emotionally, one will say, we must all know that we are differently different and uniquely unique, and it also is coming from men can achieve. One will say, yakasa no brofumu sa you know nyehwe ye de bebe pacho you me can't we no na dey draw my attention me pacho mate enti one will say obi pretend ya no na make us say nipa no so no say or express ade no so no so obi o make us say you differently different and uniquely unique enti say obi nya obi a or express odo no through suban ya hunu ni ye obeka say ono it won't say as no biane a kind of fast expressing the day. A person is defined by the perspective of what love is. Not genuine sushi or wonderful or dono, baby, I will free banner. Say na or don yachre mwachre no. Okay. And now how has the love been played or lived or modeled
Amanehu. Okay. Enti no ye nyine no say ye nyina ye tifie no. On say ye wu nipa to abusua. Enti ye wu nipa to abusua ma hu no say me your first role model for me ba. Yes. Me be ya me ne ba me your first role model for me ba. Enti de obe hu no ekwan a me fa so a me express odo a kire ne papa no. No be hu say me maame edo me papa. But it will also be coming from receiver no. Expression ono nso demonstrate. But I also what Matthias enti no sansa ye different enti no me ka say me ba ma ba ko na one me ko ho say enti na de bia no come de omo kra na person me say be omo baba first and I'm say ne e wo kwa ansa na momo ba na ye ba wo so wa bra moko enti no bibia ansesa eno na ya na ma ne bebre enimu a sebi mofra be pie mu a na ya sesa ye dokwan no ya sesa ye dokwan no de mofra no abehye mfimfi na afi no be ma no abeye third person because you feel say mofra ni here love but oba bia o ye intentional with himself na onim ne ho no enim kwan a obefa so achiche ni donim ama obia wa abusua ne mu bia no enya ne chefa ebe ma abusua na nyini opeso abusua na nyini ofeso na ma goals ne dreams ne ambitions e wa abusua ne mu a ye pese me edu jamfie abusua say na me pese me abusua beye no etimi abeye enti the intentionality is very important. Enti no love no e define nipa no ankasa no ba bi ofriva adwene a owofa odoho de wa hu ansa no abedu de wasua enti wa hu say enti no ba bi ofriba no any information a wanya say odo nie no wo nyini no a wo pie wo kosuku wo yewe ekwan ya atenka wo so wonya wo mu wa bra obi da odo adi kire wo no enne de wonya no wo fie no eye pe Matthias enti no wo hu say de enti ameka we ni say ye ba no bi obi ho a de o nyini ye model no ana say ade kire a ye de kire no wo fie no e kire say no dote ne say ne papa bono ne papa bone maame eyodo owia na one na kodem akoda ade be chi na de ya bonu de wa bonu de wa bu de ya bonu no na obi esresre enti no ese me maame ne me papa do de enti o nyine no wo de ne okowura relationship na be ma no amono a be ma ne no office wo no bo me na krokro me na me hunu se udomi because that is how you define it or don't watch them. Enti Reverend Semiti wasi a itina ya na ebi mu bisa say edi enti na ema mostly they stay in abusive relationship no. Just the only no no hu wo fie no. Wo feel say normal. Do one will say ye chirem I don't want to go ahead of myself because one will say nipa free fie and a fie bia ni musu. One will say entina the possibility say me ba be semi no 90%. Yes. Maybe I just few little traits behavior a best son. What did they mention? Enti say me ba ni nyini a say na me ma metie e wo me moje ma wo bi sumu me dia wo no enti say de wo me mo no say nya me so me dia wo ni say me hunu say me die enye na me mpesa me ba no be ye bia then it means intentionally I must correct certain things with my child. Because ye mo bebre no e bia ba bia ye free ba no ye hunu de na ye demonstrate na nso nim de enyini wa brabe ho a kire ye say ye nyini wo mu no na ye wrong na nkoyi na nso enne ya be hu nim de say na oba wo demonstrate say wo do bema. Acha what did Matthias me introduction no introduction no nti afa ni e ba nti me pese ye te ho no ase nti starting with one nipa no perspective about what love is, how love has been defined to the person on one personality na say say no dote nti wo ba na still within the perspective you know say na ye kire nanso say na mabehunu say no dote etie na say nimdie mu no ye to ye ho so wo nimdie mu ti say ye nyine na sofo bi
mean to me bonidi no ka se onya akwanya tu kwan kwa abrochire no okwa abrochire no na che se sabi ye fa ne free ekuro bi a ye ntumi mudi na se ekura ase na ton tu abrochire ti wo ko ne ne ma no ti se maji watade no wa mobo because ni fie ni ye mobo ni o mada wardrobe ni ho ni abobo ni ama enti otam bag ni bia no honestly na okọ ye no okohu asofo a ye no ono ko share rooms no hu say say ye use deodorant say ye bobo ne ma say wu tu kwan a ye wo bag say ahu say na wo say me ye me ho a metimi anya ona wo say ebu a wo say menya nti wo say ye say appearance kasa yes enti no say na wo say ye no dia anya ba bia me free ba no say ne ma me di nyini ye ne nkoyie enti wo say see no the life aye me life aye anya to an ordinary standard yes. but to a global standard say ka say way up way nyimde say na wait here say na aha me ba aha say atade we na wo say me share we na was me spray no no bi ba me nchen a ono so take scent papa be ma na be me more a obe feel comfortable me boa no ono so be boa me but what dey me enti ye tu ye nim de so no ye sua niam bebre enti obi a ebia baby a wo free ba no baby a wo free ba no nkire baby a wo kro enti no se wo pesa wo kina no anase de wonim no aye wrong necessary there then it means intentionally you must do something about it for intention ni na ba no sir you must do something about what so ya ho baby say de be ya odache no be yes de opese mu no enti eno no na the role of your friend is mentoring studying and coaching no comes in no because say you hunu say this woman looks like the future I want to look like this man looks like worry for we no more dear worry for we no more dear worry for we no more dear not just say wo hunu bibi wo ho obi a demonstrate bibi ama bibi as sesan nim die bia na say aka bibi bi a kire no wo na dwene mu what you say enti one who say me wura mu no say let me go into a little bit me wura ayumo kakra one say ye free bibi ni patsu no we are made of soul spirit and body ma me nche mu kakra I'm not deviating but me kire bibi okay so no your friend is say your soul is your intellect, your will, your emotions. Into no love no shemu so but what jene what thinka any said yeah I don't know how to explain it but that's the little I think I can give with the soul and your spirit ne ye nyame boye no ahome na ohome ku sanse na nipa dotie na ohome ku ye no that is that spirit it nipa no so ye Christo ni oye kremoni musumi anaso oye traditionalist no obi a was ahome okay what you say ansa na yaba honam no it honam no na a house the spirit and the soul enti okra no ene honhom no mienu no atie mu no obi a wo bi enti adwene no ene okra no atenka ene okra no enti okra no enya hunu se adie ya mefa mu firi nkola abremu na nya ekwan ya okra no befa so asesa no ne say o seek for nimdie foforo okay ode be refresh and say ode how ode be back ode be sesa bone no na say nimdie no enkoyie no na onim no aha enti nimdie nto so no start free adwene mu start free okra no enti me sori apapa na makoma mu ye me dedede ene de meda odo edison kwa kire me kunu na chese me kra no e ka bibi okay say ene no say na wo se me ye okay me pese ye bewura honhom bebre anti ye ba honam nko just for everybody to understand ade no aye ka ho asem no enti won say ya dwene no ya tinka enti adwene no e de na e ka kire watinka na te say ene de na body no so demonstrate okay enti no watinka no ye be ka kire no ene be ma body na demonstrate enti na so udi ni pesi ho
Now cancer patch them method me do me kunu pa Professor Samuel Edijen fi do na me sha. Now him say me sorry na pa toda me de nyom de nyane. Oh. Na me to no nyom na me bo ne nyom. Yes me pe cash na. Reverend Mrs. Now pe cash. Now I start to nyom. It one say me to no nyom no say it page bibi woni mu. Okay. It arouses his emotions. The emotions are nice in that dream. Bon say, I've got to maybe say, my queen, tell me what you want. Oh no, half of the kingdom. Hey, I say, Reverend Samuel Edijen, no, who said, then you me out there, shall say, dear, no, Bibi, dear, okay. So what did they okay? And you want to say, baby, I mean me free banner. That is how I am demonstrating love. Okay. And it rubs on everybody in my home. Because of baby, I'm a free banner. Ni bia mediator de minimum so. And I need a home. Any da home. And that's the intention. Yes. Okay. And in the home, make sure because to that I don't know any home. Or don't know. I told that I don't know any home. Until we share that creativity. Okay. To sustain the relationship. Love and the relationship. Okay. Because staying with one man, one woman, seeing their face every time, my dear, it takes intentionality. And you're boring. And you're boring sometimes. It's in a told Diana, you two, our for say, told that moon pee, monko conferences, moon change bedroom kakra, moon your way kakra, said your bear, Obemuno say, and you may be a abem. And today be a me catch it, Namia do me ma, me no Macasania, sorry, me head say. As a woman, you should be many things, different things to your husband every time. Okay. So what I say? Okay. And then once a short skirt kakra, but now once a long kakra, no good thing, and once a son, one room come, best it was a son, and then one change your kakra. Nina no don't know, don't know, I just open Bemano. Who show the American who prove this a challenge. And when now you're aware of showing the love. What I say? And I'm the Bemati, Minia. What about Bosom and some room with that? Hey! Who got best tea, said the Tianity. Ah, Bemano. A refuge, no, they are not paying that, so said they're not more one side and part of that suit. It doesn't mean so to the Bemano. Hey, anyway, dear, me and Ukraine, anyway, dear, I find change. The one who said, and I make us say, you're too young, dear, so. One who said, 18 years, my baby, never be of men and be your wife. They are my side chicks, and I take you over their heart. No. Okay. Because they are different things to the men every time. And a Papa J kind. Yeah. Also, your actress. Just say. Also, your musician. Different things. Also, your great cook. Wow. A bump and baby. Just say, yeah, baby, done. Obi what they be order from missionary in Kwan. But Bible said that shall be above only. Wow. It's each other. And your money be one say, yen in Kenya, yen chesa ye do on say, and Mayana, Madia, ain't Nayana de Biano, and my education, Yana a because a woman is, made or brought into the home to take over the whole family. Okay. To take care of everybody. Okay. Into a bano, but when in a hunt them, we hear him dear, why didn't you grant them? To know, say, this is the man I want to love. Okay. This is the man I think I can love for the rest of my life. Okay. Enti member Peggy ho, but Reverend Pese usi wasem no so bi MIA. Obi feel say you call school, and be cry obi anko school cry a channel for my cry brem say, "Oda now sorry lay your bed." Enti ono de o lay bed no. But the who came a me nyanti ye bi say, "Ono ukuna da sorry, and now no partner da sorry." Now we lay bed no cry no is a way of odos. I see. Because you are creating order in the house. I peg you boni trinko. Who created order? When we say Bema, you see, men were born into work. Okay. And say men are logical. Not from one work to the other, yes. One work. And now Obama chase you no nya no call the next thing. And a choir no fast chase you no. Say saa kwan no on fa so bi menim so to them they are project driven
80 my project was to get Beatrice and when you Beatrice over could menya Peggy me call the next project and that is divinely their nature. Oh, you can't blame them. Okay, but the woman was made according to the book of Genesis was made as a helper. Okay, so she was made from an emotional point of view to connect, to meet a need. And today no one will say yes, she share a need to meet. Okay, but Berman is always in a position to, wanting to make something to provide, to feel okay, because that's the natural nature. It's not Berman is car. Oh yeah, the channel mobofu. Berman is car and come be away any. I don't know about making it. I want to be okay. Who say season we say it, say it. Mikuno, ya yi mikunedi. Ya yi ni say oba if you are not in college school fees koshiano oba sabi unim nyansa. Undo okunu. Oh, say ubetimi yakono. Enti one who say and na me pese e be kan sem bebre ba menim say e bre kakra wom ti. Ah, ye be pon 3 ti ye be ko. Enti one who say e man bebre e kwan ya yemfa so and demonstrate love no a ye ti aware mu a ye fi say ye ti aware mu ti no bibia to ntwa no. Ehu pa. Okay, because oba do be man. My dear. Otuwase. Yo, Reverend, you want me kakra bi e na membra Peggy wo. Sister, Aunty B. Na the Reverend eke. Tie le bed na ye no kire. Ebi so se aduane. O ye aduane ma ne kuru. O express love. Sanko ba de you have to cook into ye aduane a na no na che love. Aunty B me das. Ansa na meba wa asem no so. Oba ne be ma nyina. Se opese odo oti ase na uhunu se oyerdo ana ukunu do wa ejina oba ukwakofa so mama eka bibi onse na mebo meti o se nimdia ne yetoa so se okofa oba ye wu no ofikisiem ne wu no single room a se onye na adwen se adwen no obetoa so a you might think se oba no onno but de ne maame ne papa ye no eno ene wode ahye ne mo wode sorry ye Onse mama ka bibisa enti se wo ye be ma na wo de ye wo fie sika wom ebia na wo nko na wo maame ene papa wo ndan na wo so wo dan ya their love is always different sine ye ne ye wo ye fie ba ko ene ye maame ne ye papa no eda Ye de keta se fom na ma de dada mpa so. Yes, Okay. de bia moamoa omo katakata omo obehu no ma wi omo hu awie ba wo hu no kwan omo fa so a omo ye omo wi omo. I'm not saying say omo na omo ti like omo ti omo ankasa apartment mu omo fo omo ho omo ma ne ye den ehu but you could see say science bi ye den e wo honom papa no afri adwuma aba no e wo atade bi a ohun se ne maame ye den ehye ene ne ye bi a ne maame hye but let's see say was fikesie mu a oba ya straight e den be man ankasa ne ro na atade ohun se ne maame e ro ne papa atade da wo ohun se ne maame akwakwa koje ne papa bag e dey ru dem because maame ni suro se okoje a efie obeka se kwadonto osuro ne kunu enti oba ne bema se opese relationship na se odo ohun se wo yire edo wa na kunu do wa e depend oba a wo kwakwafa. Okay, choosing a partner is very important and san ya bade wo kan cross. Okay, it's we choose rightly every na fe na be express so love. Ati bi odo ho ye nton no store no wakwa to be enti se book no wakwa to asua dani da me ka say there is no perfect relationship, there is no true love, but kwanya wo be first wo be create no once mama can say misa ejina wo oba no so intentional about creating. yes. Wow. Obia relationship ensem wom ba kwanya wo be first wo be ye no no ene ka say mama ne kunu do de eye fe adwuma wo mu ankasa adwuma wo mu ankasa anti bi adwuma wo papa enti se wo beda wo do adi ache wo kunu no eye so many ways. Okay, so many ways. Okay, se oba do be ma ne buntan funi pi ne bu fokra anti bi instantly no watwa so because odo no enti wo be bisa me say me twia akwa kosi daben to bufu 2 days 3 days anyo do enkompo e dey na enko even the whole day mpo sir. yes
se odo no wo ho na opese be ma ni hu so odo no a me se all the time and some e beba relationship na bia e den sensem be ba ni tampara oba ni di kan twa so ten e wo na obe hu se obe ma ni buafu ba na oba na bre ne ho ase pegi gina ho a ebufuo na wo se enko 2 days 3 days so obi so feel say me buafu na mama me kunu na hu say to gain attention exactly na be ma na be oh please pacho facha me my nyeni ye ho na wo konya men may never come wo ho na wo konya be ma bia ono wa hu say ye pacho kunu egun kotojo ni papa egun kotojo wo ni maami animu a anti bi obesi abontene na me kwa me ye my aka ai ono wo te dem pa won fa no actions a wo ye you will cry you will wail on fa wo ho ye ne ma ye tia wo fo aduane oba wo be di ba won so mu yes I see yes enti ho no say won nya mental toughness ade na wo do wo nkohye mu no and if you truly love the person why won't you cut it short okay obetwitwa so nta be ma no so dom no hu se ma ye mudi na me mfi na sa so no so anti be love wo ho aya me ye mfa nhye me ma no nko a sa omo no I'm telling you mema no omo di omo sika do mema no e na me se omo di omo sika do anti be wo di obi foforo so bedi nti na je se wo do okay ya do so okay enti se wo di na wo feel so wo diska na ba e odo no do wo ba kwa ma wo di foforo sa wo no so odo na na so wo no no nti no an so omo kosa enti be ma ndo oba ne do enti se wo do wo kunu a asema e di asema ba no onto so all the time wo appreciate so ma wo simple akra e ho na be so be bi gina bonti no wo dwenanum o ma me thousands no ma 10 pesos o ma 10 pesos because odo ni kunu love okay all the time o bon ho ban o protect the kunu no okay adia enya ne fe bibi ti se bia yenkohwe ball ana yenko stadium esanse wodo no ho do be ma ninti no o support na ma be ma na kwakwakoye mi kwa na bia na nkwa stadium kra won peko oni ma de kro go ni baba hu anu no apagya ne se bia ko bia but out of love nti let me go with my man o ko stadium ma me kan oni yenko nti eno so ye way a oba betimi di a hye the partner se wodo no okay na me bisa waduane no because remember Reverend Mrs. Nsuye no anu amame say oba ye aduane a is it that also ye aduane nti wa ye ana say odo ne kunu odo ne partner enti na wa ye aduane na ana yes emu de hin on say oba do ne kunu a de be ma ne beka se wonno ana eno no wonno a nti nya so sorry ya na o ye aduane keke aduane de eye den ya anti bi obeye but ye say moka say a way to a man's heart ye dey e stomach e no crepa e no cre be ma bi wo ho ma on pa bontin so aduane but ohwe na wonsan no bo otadi di abontene na ohwe na se wonsan no bo all the time aduane wo fridge mo a anti bi de bia na ni kafie okay even obekọ but onim se eye dani a me ba 1 am krana there is something at home okay enti ho na wo se man ye laziness ye den efri mu nti aduane no so eka odo a wo de di ache wo partner ai reverend my aduane na wie me ni adaje kra me bele o table wo se tete no na ya fa table na de esi wo na napkin si ha na nsuo si ha ni sa na me ni adaje kra kwa kitchen na wo ye adwuma me so ye career woman ye nyina say career for ya na ye ko how you even set table for your husband no e hu hia na me na ka se me kire o si se ko kona oba esinyema no hata ana wa hata se wa style wa hata ni ma no kra kire se woni ni printem ya na se na o kano na maintain on ti ase na e ho na me hunu se e ampa se yentemu nya when di ya na ye ka aduane no so aso nim se aduane e so ne form ai ada reverend kwa me kwatin kan one no se aduane die no she first made a point here which is very important knowing who you want to marry dear ubetumi ni no abobra say beg me beatrice my brother say na me pen that me one wishing to become a president you know I would need a woman
obe fit into my future. Okay. Of the dream I'm okay. May achieve it. And you know, Eddie Kano, I was said, what do you need? And I may by the foundation. I would want to make this point to say a man who is qualified to choose a woman to marry is a man first who knows himself and has purpose and has work. Work? Yes. Okay. It's also better man in now, how would you know the kind of woman you will need? Okay. Ah, meaning me who said, Makumanye, say na metie, a mammy and son, one to me carry me nonsense. Ah, still, or to me, overlooking memory or domain. He will definitely choose the one who makes him feel okay, even in the midst of his weakness. Okay. Okay. That foundation is very important, and we must lay that foundation. Say, what's the what you need, Juma? Okay. Say, this is me. This is the future I want. What then you go in for the woman then now. You go in for that woman, and your honor na unu say, me kono. Your friend is saying, attraction is important. Attraction is important. Content is also important. It's, you know, the content within the container. The attraction is packaging. Packaging. And sana the what? The mono. What you say? We continue to be or year or girl or denoko. Or code or events be a being a samusua. Only the ordinary bako may read dear. Obako kwamani. Okay. I'm not saying to just to be sarcastic. Yes. But me person me say obia nim adekura wo pe adienti ase de border for the chain. What is the me person me channels? Enti se nipa no onim ne ho dachi we na me kom. Enti me ne inhia du jamfi na ekọ. Na dachi aye kom no dachi me person me be professor. Dachi me person me be lecturer. I want to work with president. Me person me kasa me wiasete me nka nimdia nyame dia enti no oba bay ene betimi aboa me amasade no ye me na ya necha akọ okay ama ye dache no abamu sa amaye acha what dem enti be ma ne nya hunu no lese na botaye mu no ne awura no ne awura botaye ni mu a botaye no ane ne yensa no adwuma no so he's working towards it enti me no what am I doing to prove that I love him to make sure he achieves it? Okay. Macha wati. E die na me ya, me de be kire be ma ne se kwaku me do, sam me do. Enti no na wo ye se wo be ye we, wo be sua de we wo kwakasa radio so. Enti sua we ni we e no kwa one with topics bi ne nyama. Okay. What the maintenance? Wo be ko wata atade we yemfa nko radio so. Ade we yem pabwa we. What's real? Why we? Enti no obi o ha ni kunu pia obetumi be check bibia bi. Ni nyina no e ma ne de kyerese wo do ne kunu no. Mame. Na enya do na de. What you ho there if you are not doing these things? O kunu pia o sa wo hwe no wo. Dear son yema we name to me see a wrong foundation. Say some are in wrong bedrooms. Some are in wrong bedrooms. I see. They have wrong bedmates. Because say bedmate no just a bedmate. Ya ka bia our family. What you say? Enti me name me kuno ndidi abonten. Woni me say besin na nyina me koma me kuno lunch. Besin na nyina. Wow. Prophet DJ Fiba. Ai. Me koma me kuno na baby sata me class na meti. Ye wa woma so na campus. Enti me den lunch but na on the top speed. Mileage. Na police for gina me say mama ade. Here na woko. I'm saying Odasumano. First no anka basket next so ne delay sakata so nyame adom ye wo lunch box otumi e kata so e de bibia hye mu in one na obi an na am so e de me dofo aduane akoma no police ne say mama eh na sa de we bi da so wo wiase eh no mama sene na mo kan akra be ho dwe adwiri me mama sene because me don't think I'm in a son in war. 16 years of our lives, enough for. Yeah.
na ne dachi wo hia me din ye kese a account ai what the image na say enti no me interested in everything he does, including the obedi be ma didi ye both a surely from nina that we are make us. Let me put it this way: when a man is sexually satisfied, he's emotionally stable. When a man is sexually satisfied, he's emotionally stable. Okay. So no be ma nya de ope aduane ope di woni yefunu na no just say odwini ye. Okay, what won't say no odwini. Okay, ene okay ochina. Okay, edie na me so metimi ayaboa. I must work hard because this woman is working hard to make me happy, to bring me the comfort I need. But we must not also forsake the fact say and then we are saying the world is evolving and a man have found ourselves in the marketplaces. Make marketplaces as in we sit on boards, we do many things. A man a brand new ma to be cooking, but the little time you will have, cook for your man. Me say, my dear, let's not forget, no matter what we achieve, we will always be Africans. Okay. Yeah, we are to fear mu. Yeah, chiti yes fear oba yeah duan a kwan of us to chire odo is so we are be mediani or pedia mano. Sa ye titi of you. Obi oti heavy abedi me dance. Reverend Adrian me see a ye. Now how to the presentation because I want Angela here no pause me be someone. Okay. Minimum the culture be man will be sasa. Aye. Now one will say Adrian no awo ye adwene no okra no if you baby neighbor. Okay. And the emotions be them. Me di dwa no odem bi wo me mu. Odem na wo me mu no ene Pablo di Jenfi and many betty. But you are my baby, or you cried yet, last time cried yes. Or you had been so a biani. Ube dia domisa. Oh, Bompire Busu. Bompire Busu. No, your way, or say a rate, a biani, and make be the men's sign. I mean, say, just say, I mean, people are that intentional. Wow. Say, on pese, be crab better de kuno. Wow. Minim so to the Matthias, papa. On pese bibia be ya be ma no. And yana ye kan ye ma bi say ya make we wo my sister station yana nko fofi say nye true. But you see, there are still women like us who would want to be that example. Okay. Say we are so interested. Say be you be back at you say me sha say nko say hey now what that? Ya nti a che de ne ne ma gu mu nyina no. We free nkra betra be ma so ete ha eno aduane command office eh we na da madam we ya na ena be ma ne office ena aso tifie ena wo ye we ena ye we ena just to make the man happy. What about your dreams? What about your visions? Mami ena omo nyina edi counseling life. You see aditi edi kan e ma nyintum se be ma uchu su no. In his lowest state, if you can't still submit and love him, don't go. Reverend Pacho, obetimi aka ho ntwi ya mame pa. Maybe children. Chire mame yen. Oba. A wo kwa awade. Wa hia be ma wo kwa wan. Hwe be ma no o. Kwajo ni o. Kwajo state ni. Adwene be na wo de ma kwajo. Oh, kwajo da chi be yefe. Kwajo eyese. Na kwadwo ntimi ameye we mpo a situation owo mu sesi ano metimi adono. Wow. Anase situation owo mu pokọ fom mpo a metimi adono atimi abre me ho ase ama no atimi asiesie me ho na dwuma sai a me so metimi de me sika support no wa abra me complaining. E wo se obisa sa nsem we we. E wo wa ankasa wo. Hey Mame so wa ntimi eno na bebre ekowura mu a na enuhu no abemu no. And not because perspective. Okay. The perspective are not they call our expectations. Based on conditions. And everybody has a little bit of opportunism. Yeah. Until you qua me kuno me kai say all best me pen. Just say na only no a student, no a school. Na
just a sanka ye no ni akoto oh why anyway just a confirming cotton restaurant cry na kon kan chen so nshira me no what na asori mu achi na me ni jo madam woni ma dia brate asori na no welfare table actually aso no kan wie ya kra sa time no na dum so no aba Foin. oh what ya mame 5:30 sumo ba kakra go nim say bosses e bedum say be bua na metumi akekala dua kire no ultimate candidate time this anadwo and then your prof wa power dado it means say enti sanya manu wa ntimi anye na me kwa aware ni me no wa ntimi anto gold wa amane a na woni sika me kai say ye be ware na me call I'm very radical person so I always want to preach with yes wa kasa odie na ye kono nim say ye kora ring shop bi a o moton gold na me tu on aye bisa ayi ne bo no ena me ka say ne boni afi abayo a ote ho no abayo ane say na na be ma wo be ware o na ontumi nto gold gold okay na ede na cheso wodo sa no kan okay na eye no na me say madam enye gold ni bi fine odo okay me ka be si asem so suku ni ya dia to say ye be what were my expectations okay the dachine na me hwe in fact they be me ka say I didn't even want to smell him to get confused mentia say na me pese bibi e won ho bia beto me sintu bia me ka say the ani won hu say nne no so obi ka so okoso obi pa ni abehwe bra issue yi ne socks ya hwe ne trousers ne say free Monday be si na no ana na ehye no a ya hwe say tops no nkwa no osesa no me Reverend Mrs. Eduje fi me hwe wudi waso wa okay wo mi chia madam fi me amna nya komi chia wate ye fi aye di no aya ni ahwe ne shoe ya ne bi ya hwe the belt ni ahwe the sin ni nyina ya hwe na me pese me hwe sadie no kra I see because na me pese me confused because not that china what to mama me na de na you de na ya me fe na se okunu a me pese be nya no dachi yo ya be ba osubio na ya toa ekwan a ema ye fa so e kire ye do e de ma ye kunu nom ene ye partners Reverend Abobi so Peggy so Abobi so na me de ne mesia kese pa ne se wotompa empa ya ye mpa ya mada sorry na me lay bed no e chese me do mi kuna na eh e de na minimo Dr. Mensa aseye e na ye ko papa mbacho ho ye de Nyankopon adumo menu aba na nso e otoburusie Yesu adom ye ho ye pa na ye kansam na so pese yi mu hu kwan a ye fa so a ye kire ye dode kire mu yesua ni nyina aka ho bi on se medofo eduru mre bi a onyame wode ahye obi ansa ye nti ase sa on se de menu aba ye kasai utim se owunimdie ewo hunumu ewo bibim yes nti de oka bia no isisi so te say wo ti kunso anim ati ase te say de mre bi na make no nti eba ne sa ema nyame boa ema hunumu no emutimi do ase etimi do okay sa ne te ayese yen Dr. Mensa na ye wo hunumu ewa amaduro ani nubna ani nutan mu de Dr. Mensa ye betimi ano ebi awo na wuntimi nye da bi sana nyame aye na ade on se de madin kan aka no ebre bia ne de esie ne ebre bia ne de eba de bia me se Dr. Mensa ayo bia de bia adechie na ade esa no onyankopon ema Dr. Mensa ehunmu sonko
obehwa nansen ye de niema miensa bi ababonten nansen kwa de de ba ku bi asa aka ho ye bekam no sa na tie on se de medin kan se de bia ewo ne ese esie ye de sasa ababonten sasa no ayi obi a ne tiawa wa eniema hawo ewo wiase abrabom yanyuntum sa eniema ewo wiase yanyuntum achinye bia ni ho sa na ba ne sa ese onyu obi a owo humu ewo nimde ewo ahamaduro ho wonse enye bone se onipa odi ahamaduro be ye ho ana wodi bedware na wodi adwira ho se de nankopon ka kire Israelfo no se wo enti onipa kura no ka be ya wo konfumso bia mu abomodin se ubenya ahan na fe wodi agu nsum na wodi adware na wodi awohoro hu fi no eye sa ne tie eni ntina bere a ye a Christopher eduru me bia obi konfumso ye se enko bonasu wo bonasu wi a echese wa ye abode foforo eye sa ne tie enti onipa bia ubenya me se etwase unya ahamaduro na wodi ye ho na se wonnim nso a pe obi o te se Dr. Mensa yaso ye ne bra ye wo kotwi Guinness depo ehwa na ewo me se eduru me bia ye hunu se onipa fie etimi sisa onipa hyebrema ne timi yeye se wanhwe yi a sa na bebo abrabom oguru wa waresem ebe basa oguru wa adwumasem uhunu so da oguru wa kwantuo onkwa obekọ bato obesa ba fie nyame amu a yemfa wiase sika nyina mrew uhunu de wodi sika no eye yakofa obuasi goldmans no e de bro fast se fadiye e wa abrabomu a wote wo sa na nipa abefum na omode kọ na wa wase ebusase sika na mokofa bae no e wo hen obi ne na asem eni ntimese ebeye papa se onipa bia no se sanyama no edi unya wa abrabomu a menua ba bra Dr. Mensa so ye anahwehwe akiri kwan na yemfa amaduro abibia mfram fiko na yemfa ma ne fa kodware ni nyina ne se udware obedware adwoi sa na wotwe eye okrada udware se me di kwakui ade abachi ukuada eye benada anadwudumienu a na obedware adwoi udware aduro ya oyo ba sebi mpredua sa wabunsa aduro no unsom sa hamma no unsom enye bibia na de afro eye natural me be chance ya to da bia ye kan sem bebre me se mabi ti se odi yaba pepedie wo ane niam bebre eni kwa so oba wo bu nsakra nka wo som eye sa na tie sa na nyankopon aye no eni nti me se sa no ma no edu nya na wiase abrabo ugye wo na nyi a oba Dr. Mensa so ye anase bra ye kase yi ohwe TV no so screen no ase a ye numbers na egu ase ni nyina ofa ye betimi wadi nkomo Dr. Menko ama nsem ye tone ayento Dr. aware nipa nyina akwa eyeyie no menko ama ya menhunu so akwantuom ensem menkrata asem no bomode so beba Dr. Mensa so ye na menu aba ya mo wadura ya tundi se sasa aduro eno ne ya tundi sasaduro no eye sa na tie sabi obi wo ha oda na bema ene na di ahyamu ewo mpaso oba bi obema bi nso oda na bema oba ne na di ahyamu ewo mpaso meso ni nyina ya ade a ekutia wa brabo ene niema onyame de ahye onsase brabeye ebi se wanhwe ya ebedunya ewo abrabom ene nti na Dr. Mensa yakofa sasa aduro di ababonten se wa sa niema no ehunehuna wo na sa niema no ema woje wo a enye no bra ya so na yemfa aduro nkan eye tiawa Dr. Mensa so ye wokotwi Guinness depo ehwa na Dr. Mensa ya so ye wo ebiemu nso enkran krokesie num nyina no upeye ya ubenya ye go Medina Zongo Junction ehwa na ya so ye no bi nso ewo yenhwe wona won kasa nso a sabi wanum eyi nka yare wei eni ahwehwem ahunu se edom eni nipa omoba Dr. Mensa so ye no fa sabi o eye yare a edi nipa nya papa wana won kasa wanum eyi nka mesew sa wo na wo kasa no wanum yi nka anase sabi ubowa ana unwansi na unsa niema bi efiri hunum eba abonten a ani die mu a mentra faako eye yare a edi nipa nya papa halitosis mesew anum kayare ebi wo so a mentra se ogunu a egu aware ogunu a wadwuma sam nyame am wani nka wadwuma mu da untimi nko na fufuom o makura anya de a o madɔ adentia o kasa wanum yi nka
onkwa wo chense wo didim ne ye be yesi nchen eno na Dr. Mensa ka che wo sei se wote ye nka e wo ha se ya bomoden se wo sa problem na wo be frɛ ye ya homa tofo no na ye no wadi nkomo ye ba mu waduro amwo akoyusu no na wo twemienu wanum eyi nka ekwan bia so onyame nam Dr. Mensa ya so ye so ebe ma wo ho atɔ memom no ye kaya manfo se omo nhye no nso se obi a wo kasa wanum yi nka no menu aba efiri wiyam hwe wanadwo didie yi dedi nkan enam bebre na wo wie no red meat ayat so maye yesewa ebiom kosua wa wini bebre wo chi na wo wini bebre no eno nso ebe ya no wate so no wagyae efise eno no wanhwe ya ebem wanya sa yare no ewo wiyam eni nti o kasa de bia na wanum beyi nka sa o kasa no wanum yi nka menso efise Dr. Mensa so ya o ma sa de no yanhwe wonu a sabi won de hye won ma won kunu won yire nso won tu enobone so yanhwe enne saniema no eyade a hanipa haye mrantie ne mbaba wapa obi wa sabi o enubone nti enne waye tosom de bia me trase amese asem American say oba wo abofra no ama abofra na be tosom de sabi mpredua sanko awon okra nkeye ebi so obenyin sen bosome nkron yanhwe oba nyinsem bosome nkron na sabi o oba peni se bema kra no oba enye nhyemude won paso no enya asem keto o na saa akoda be show yafunum emu anwedie emu sabi intasutie emu kasetia de bia na abuofu asa won kwa ya dia bekyekere okon nanso wa na akofa baaye me se wodi hye bi anum no boni bia wonnom no bomode so beba Dr. Mensa so ye na yemfa duro nka wodi hye no se okase wo ma wo de mama na ha okra enu ansa wo frɛ ya homa trofo na doctor me de hyewe me ba we me nua we me papa watu enubone so a onnom dodo ese no me sew nyankopa amoa na wa hwehwɛ Dr. Mensa achi a odi hye no otwetu a wo so no obedi nka de aba otwe aba a wo so no obedi nka de aba eni to Dr. Mensa se menka nche wo se wodi hye bi anum no bone a wo ti ye nka mencha wo to so peja wo to so waka na bra Dr. Mensa ya so ye wo kotwi na be hwe ye kira kwan udu odu santase a babofuodu udu bofuodu atwam adentia twi kasa ye frɛ no brofo ana brofo kasa ye frɛ no brofo no emu odu papa eni ti Dr. Mensa ni ti ne so ye no yakobie no wokotwi adentia twi kasa no efo ye ekromu kasa eni ti udu bofuodu atwam na bra kotwi na be ka twi eche Dr. Mensa na Dr. Mensa so fa twi kron enyuwa no obi asabi bema ye de roba ato ne bemam eyade a edi ni panya memma ni bebre wonam ho se bema nanso onye bema ni nyina eye niema ha nipa ewa abrabom wona stroke yare eye tamikoto amnam tamiko gufom di wo mu gufom se jim Dr. Mensa se men kancho se bra 2016 oje best herbal clinic of the year no enne ebra no nso nie bra na on for stroke yare ayo yare a edin na yare a aye kwanko da wo so no yemfa yare aduo enkan na fe sori na fe gina wo na so se de na wo tie dada no se ye mind stroke obi wa mind stroke e fa na adwene minu aba okasa kasa na ensi so Dr. Mensa se bra na yemfa aduo enkan na bema o mind stroke na wo yare no adwene mu atimi ada ho Dr. Mensa so ye wo kotwi se de madi nkan aka no Guinness Depot ene ye wura kofijo bada roma yatu ye signboard no e de atofom eni nti ododu a signboard no uhunu enu ane se ubesi ufaka sofola ubenya ka ba bia uwo bia anu ane se wo so kokotwi udu kotwi a wo so ubesi Guinness Depot e kwa na ubesi ude usi abusa akwada akura se ope Dr. Mensa so ye eguo se ya yantam enya asem ketua yenkwa ya so ye eni adua enubna eni ahamma 25 acres adentia ehwo ena yare bia no ye bowura sa kwaye mu a ne akofa duo ne de abekan de nani eso ani wisi eso ani si wantan ye de aduo kana yare no
aduro no benom nanso yare na wo ni so no ebe pie firi wani so aba abonten ni nyina nse Dr. Mensa so ye yemfa number no entudwa na afi yenya adaje so na wo so nto adwumadi so number no ye 0244 92 69 0244 92 69 ye was 027 11 73 551 027 11 73 551 your last number no so 0532 92 80 95 dear yare etiti no mesew onhwehwe Dr. Mensa ana onfrɛ yɛn mencho yakasasa yakanumka ɛho asɛm afi yakanubone sa wocho na sa yare we edu nyade a ɛna obi kan asɛm na yɛ wara ɛkyɛ no pa Dr. Betrase ewukutwi ɔno ankasa bra bɛka wo haw ɛne wamane ne kyɛ Dr. Mensa na yɛmfa du fe kɔfe konso ɛma wa yaresa no ohonto na afi onso de ho de nyame pɛ na gye no obɛfrɛn ana obɛbɛ ya so yɛ jobless no one cares minua otoyo ya agye no mbuate mechia no pa otoyo ne re Becky sister Becky mechia mo nyina ai na se su enya ne patron sorry ansa enya ne nkra se Traditional Medicine Practitioners Council omo se bosumi a ye bewre mu ye nuanu ma modi ahahama eye dro no mo am license se wuo mo am ni bie no mo police for mo simoso minua ba mensro mijimudi tiawa mensro yeda se mensro why ye pese betetimudi ya ntua so bio mensro me da so kwa icha Dr. Mensa okay etie ne ye di nkomo e de afa ekwan a ma ye kire ye do e de kire ye kununom obi o ha no ware ye so ati ase ba oni be ma na ti nti ekwan be na ofa so na me sa question ya maybe say dia me say Reverend du Jamfi wo be yi manola eduane no wanu awie no presentation no be ma aha nti ka ho ne ma me na obi so trouble for tin bi e de abremi one who say just say ahomete on say me start free edwomu kon wa ba fie odaw no wo why you are going to prepare for your king if you ugina wo kitchen na wo ye aduane nyina enya makra no a wo wash me as a person me ko didwa bebu ha man wash ni ma ni nyina me na me fa fridge okay I wash everything asana me dia fridge ye me use no me make sure ye didi fie enti ye what say ye everything must be organic okay I what say ye cleaning ye na ni twitwa kra no ma me won say me free baby na odo wom what one say or down no because that is what has been poured in me what one would they mention okay enti no I possess it enti me so me ye ni ye what did they mention I say be ma no ma me hu so odo me enti ekwan bia me so me prove any little chance I would want to prove a huge point okay enti me gina kitchen no a me ye aduane no ano is preparing something okay ana mawie no hwe se sabre ya ye ka se ukuru da so didi rubber plate mu a shame on you shame on you shame on you shame on you shame rubber plate fair cry na disposable spoon wa packet plate ni enioma no onu ahun se ade we de obi didi mu a is an honor mu no o de twen hoho na just first na etisa na nemre mu 21st century de Aunty o twen hoho be wanya de hoho be na chen wukunu wa hu se oba bia hunu se efie bia ni mo hene okay na wonde na hema a wotifie enti ohene awon a special bowl okay ohene want a special plate okay a special fork okay a special spoon not even my favorite baby can eat from that pot dada dia okay yenyinyine na dada wona konya ai enam no kwa dada part baby dada o na akokọ no se ekuma na ne baby ma dada oh say it came from somewhere okay oh say you are teaching you to honor men and we must not lose it okay what did they mention yenyine no anye baby wo wa yes sankofa yenchi we must go back and get it okay oh say and also send a different message in the relationship
Nsem can you be back? Ebe Kenya, our ebe Kenya relationship. Okay. And what you when you know you know, and you know our presenting. And you better be an sebi, and more no at your woman tash. Auntie, if you remember now, if you baby, I teach you free. Sebi, what be worry? Why worry no, I worry be a own worry cratch, said a me worry cratch. But if you oh worry bema. Or sumbo man. Yes. Madam, ma wo bibia wo ye wo nani wo bia nsombo. And sombo, yes. But what dem me? Wo nya me. Wo ye wo. Enti se wo bo ho. Now respect eti a wo hyanse a. Okay. Mame, tutu niema ni ye. Enti no ohine ni hia ni spoon. Okay. Ohia ni plate. Okay. Ohia ni weigh. Enti wo present na aduane no, hu se bema wo serve bema enemrem. Yen serve aduane mfa abomun taso. Enna na ka mema wasi su bi mama. Mame, fa emu ni gu baby. Hu se opekura en serve. Find a big bowl. Okay. A nice one. Okay. And then you mebu. Airful so. And you must wear for. Short Chinese. Oh, when you're yama. Oko me kom mo ni atena fie. Say kom ya gana. Money and atina. I will provide you with options be. And then your money born yet. And you got to the end one. No, I say, oh, wait, you make no dear. Wait, you make no dear. Okay. And in one will say, and one know what's your dear no, a good idea no movie. What's your dear no, a good movie? We are still no so dear gum. And sana or basu obey dear. What befi no obey dear. With him. And sana what penny plate, a pen spoon. One will say, na mammy, who call restaurant, and I say, I mean, and they are menu near Yakotna Lancaster after programming. You see how they serve us. Yeah. A yaw fair. I didn't know why we fear no want him presenting us. And you know, sir, a monwa, yet Tiabo task what they might bema, and even and fufu no cranny, your local mills, yeah, you way cromate. How are you presenting? And your bema be a pedia near your goose. Okay. Manadiane no sankwine no mano. Fediane beso no one muso. On feel some me hine wo me fie. Obaso no pesa wa wo guso manwa. Ma me presentation no wasam ne ka. Na me ho na hia me pa no. Baby a wote a odidie no. Eh sir. Me say enra. Me kunu ba fie na ma bre. Na ofra me ka kire me say ansa na me ba be fa no no. Disa me wi aduane ni nyina. Na me wi aduane okay. Now, me di kosi wo. Oba ye no. Na se me te ho. Na se wa kwhye de mache. Me we fi se normally no oba. Me ne kode. Na mo nyina masia pie. Nyina ya se pie. Eh. Na nya se ye koya hwi o. Sa na ya practice ya. Enti ye kowura dem no a. Na bia wa yi na ma bisa se na day ne te say. And I won't say me bisa say day ne te say ya nya say I don't make it so formal, say, you know. I don't say. What you also be a cock. I'm saying, oh, I was shit down, and that's what we did. Oh, I was shit down. Also, maybe I made it. Then I'm a refugee. The minute one on one question there. Or chain. The matter were about 20 minutes. And I mean, who said, or no, I shall not have the other home. I'm saying, that dynamic concept now, so come doing Tino. Myself, what you know you. Madam, I saw you. I see. And I miss but did you should know I'm tired. My brain. I say, Madam, wish I do see and you papa. I mean page marriages in Nibia, my bravo. What was a meme again? Okay. If you wait, before them any 5 minutes not it's a presentation of the food is important. Me brain in us, the Sakot's not and chain. Se so said bien o di obedi na ka we wonim se mete wona ye di nkomo no a odi bro de nkomo so no kwa ti no ti obi oni me kumbe so oni no wada just and I was surprised and your topic just came to mind. They said I mean you knew sacrifices but one will say my prayer but I'm still demonstrating love. I'm sacrificing. Okay.
sabe na ka medampe mu aka me ka ope nanso okay me juma diensi wacha wati de me da se pa e wo ho esan se sa question we de na obi ebisa me pa ache na nti bi eduane no mo ye wia ya no mo de esi kitchen ho se ya yen ko de hye ya de o e ma ni bi ni se eduane wa ye wie ti se de mama kan ye still atigu ade emo na sa ampesie na se de and the shia yes what ya say shia what was a bad man pia ana okotena restaurant and then obi okro ma ho magina and the top bus in bebre no eatery places no we okra ya ma ho magina ho can you open yeah I mean you don't pay and say still means happy yes what ya say okay you know said nipa no ye we no you know bisa no ade ope okay na try no love language okay na yemano no say wo so don o say ma we feel how I introduce it yes. with the emotional aspect of it and the how we are acting as acting yes and also be our order but only how to act yeah sure because on say it's also within our personality that is within our temperament if you are yeah no more yeah to say no temperament cry no be woman dey meeting and said the meeting me pretty sana what them and no also or your pure melancholy what you say ono no just asem wasiansa no express it say abna me do na dey meet to me enkanintia what you say enti no obi o ha sa no what abema na nka what you say na wote wa na fe no enso he nye obi conference o he na enso he kakra bi ba na chese wa bie kwa kakra bi ato oda yeda sepa Reverend Mrs. Edu Jemfi oni Peggy enene ye ni omu edi sa enkomo mi se enne permission from producer na nke ye bie phone lines ne ntam na ma do na ye sere bi se ma na ya butie yen na so ya na ne frɛ no ye gbani ha na ma frɛ yen enti ye bɛkɔ Peggy ho na odi ne last 1-2 LPM na fam ni ye wie ya ni ye bie phone lines no na odi kakra so okay mama presentation o kan ni nyina be ka baako okay se one me said den kro aduane no e wo se wo do nsatumbi ya woni na edi enu nti na ne dadanchene na aba bebre no that is salt ai because say gidie asane nti no me nka se wukunu be ka se bia wo bekunu but because say gidie asano e bia be man amante wan ka se de wodi ka bo wafuma ba wo ba no present aduane ni wia e wo so do nsatumbi na on need na no crash in crime or di yes won ni at least ebi no wo hu se eye meduane ana oye ana se eye nyina ye duane eno oye ye me da se ye fa we LPM yunu ni ntwam na de ye bie phone lines ni nya message bi from your boatin ho e wo mrom wi ana makan ya kire mu ai Aunty bidura edesa hepatitis B na power specialist herba omo ene beboa atutu hepatitis B yare no se AB ekosi ni E no omo ene beboa wo se waharawa no aye kese yesi ye fre bibi sciatica brofo ni din edepa nenso yare bone ubehu na oto ase atwetwen wuntini no aye denden de utu na ya wose ananse onye police na wachew nenso wachew agina wo se udompenum aye hojo a mese hwehwe power specialist eba echi kwan osa yare an atete wache mese osa yare etese akwada awodwonso yemfa no entu kwan se wo osa wuntimi entu kwan efise ho no onkobo akohoma ena wunni dansen so wo hompo na waba abenya friend se mochia no ano aso aduane eno che se wokọ yi ase anase wokọ apuntu obi a aduane na wo se wudi bi be esanse wo osa ntino wuntumi ndi dani da nyina na eja wo adwendwene kompo so wokọ na so ya obe eboa wo hwehwe power specialist eba ewo feyi ase wudu a wo se obesi aya junction takwade so mo anaji estate ubetumi afro omo wo 0244 544422 anase 0200 383831 oko baby ti se kolinaka omunro no ubenya bi ena oko baby so ti se apidanka eho nyina oko a omunro no ubenya bi anase frema na nkasa wo number na medi kan de tu dwa no 0244 544422
22 Aunty B. Okay. Nti yetie yaboafo enkrato ye beba sese ya. Oh, mama pia. Mama pia why ade bia wo ye bia na wayi wakuma. Why ade na me nshira. Said ye wo ka no. No kwasem nie power specialist eba hospital. Wo se na anu ame bae na me ka aduane asem. Eye mani biresem. Eni nti na sese matemesi form no. Esan said ye nkola wuo na si aba no. Wanhwe ye be kasa abeifo. Na sebi eburu baifo ye mfa no nkokọ da. Eti se wo obi ku ba na hu so de sika atwa na me na obonu twi a wo de ne be kokọ. Na baifo no ye mfa na nkokọ. Na baifo a wa mfa na nkokọ twi. Nso wo ku ba ye o maame se na wo bre na wo tie so. Enti mesira mo ma yesusu mfa bibia nse bayi. Nkwala na aduan adedie no enko yie. Enko yie. Sanse se obe ma oba ade ma ye fe ne se talia moa. Na anua ni sa carbohydrate na akola akro wodie wo wi anu anu ma drink aka ho kola na o maba o mani edin ejigisa o maame no so wani yedin asekire ne said wo so obedi ne no na obedi ne mmom sa wo so wa mfa adwene na wa ma eniema nwura enu na me hwe red beans red beans ankasa no na me hwe ho edi akokọ no na me hwe ho ade wo Google no kwasemi ni Ghanafo moma ye nimra ye ho so we free time no so ne boarding no kwasemi nie e bi se wo hwe niema etimi ye no potassium wom iron wom eniema bebre o eniema bebre na ni nyina chi no ze Ghana ni bia mpese obeye kese eni nti no wo sori a no wo kire ne ho kom mi wa wo ko yesi wudi beans na wo nya kese o enso de wo hia bia won sabeka aniti mesra moma yenhwe didie ni yeniema hahan koye didiem na yema niema enhahan no so yento abrofo di hahan na se ye nya hahan ni dia wonim se ya asamo a eya ti mesra moma yenimra ye ho so na yenhwe didie ni yenhwe nkola ni yene ye japade anyame dia ma ye ya hwe ni ya onyame obebusa ye ho asem eya so obata oba 19 years 18 years 17 years na onyame ampata ade bechi na wawuda ho wanhwe ya na okura wahwere wo nkwa afa ho temesere momoma yenimra ye ho so na no kwasem se power specialist eba hospital said ye wo kan ye na Ghana hanyina yenkuwa ni yetimi agi award chenjirenje na said ye wo kan abibidrofo nyina kwa akansie na se wo nkuwa na waji award se hepatitis yare na wutimi twa ekire se na nyame waye bia ma opa o efi se hepatitis ye yare a anokwasemi nie maame saha yesi ye frɛ wo ma hepatitis edi wo munya yade ani owo mfa se woye titiriu na ne awre ho ne se obi beka se me de me somo bonti me de bekɔ hene me de be wo de kokokoko wo ntimi nkwa ngo ba bia hepatitis brebomu ya wo de bango ba bia wo se wo de bekɔ South Africa wo no bekɔ wo de bag ne be so wo ba obesan ne waba obutimi hwe wo de bekɔ America wo ne bekɔ wo ba obesan de na ba evi se obie ni na duro nyame ni Ghana nyame woni ye dini yi isan se kodi ewuo kwanko yare boni a edi ni pe madam edi ni pe nya o hwe ye kasa nipa emehiem na wo de mise me bo atitirofuo bi din a wo de wuti ni wuo no frɛ na so hepatitis ni kun na eye ni bere sem ani nti se nyame aye yadom kase ati se yie se so de abibidrofuo nyina na kwa kansie no eno no krife no awan because tama yenya award no ye general secretary bi eka kire me say wo mutu yo wo mutu na me say mi ni ye o ade wo no wo ye no me no ma hunu ye o di me man to bi man to bi na me pese me hwanka sanso se eyampa se adwuma na ye ne Ghanafo aboa wo mo ana obi nso be sa ye ho ana na yeso wo mutu abana ma se senkampo na nka kura afoforo sa aka ho anka kamefa because eni pa tuma ye no na edoso wonim ne entia eni pa wo mu de wo mu hepatitis B abaya so ye oba na ne mfi
oba na ne yefunu ayiri kuntan oba na na chiri bramu oba na ne kwanchi oba no ntumi nya no wonhweke se nyame anim hepatitis ye yarbone cause wan hwe ye betiti wa mo wan hwe ya obaka se bayifo na eye o na se wo sori ye hu dwa wo bua no hihyu aduane so ye di sigas so ne ye noa ye vanzili para senibo na se wo buye huru tututututu ye aduane sisi wo hwa eye papa etina meka che so wo de beko ba bia wo ba obesan de aba cause wa hu dwan na wo de free akwa America so okopa ahoto wunya wunya wa hu dwan no wo bu na hihyu na wo hu papa wo de kwa South Africa no emfa etitua na mo na nyame aye yadumi wo ya ye kana sem na virus o mo chiri ye ena nyame nti ye de ye ho abo afore ena ye keka na bamba mo etoda kora nye easy nsem bebere America na wotmase na enso ye de ye ho asi ho sanse yo na nyame suma na so nko ye adwuma na wanye no ye gina ye nim de to no eti nyame de ahye ye nsa na ye beye tua na mo ntem obi beba na nani ye gofe na fusu ahono ne nase atatai wotsi ni tira sisi ya no apegine no enti ebe ye yie akanyame sabri eni mre no tua na montentempa na medie ne ye me ye mawerefo ye matete ni fatty liver na wo no so abeka ho ye brebo ekwa na ho nto no dada obre wo so fatty liver so wasa abeka ho donto ye nidi ye didi anadwo ye no nsa dodo aden ganafo mo me nhwe ye ho so yie esanse nne no nura na me kan article bi percentage ya wo fatty liver wo Ghana ha na se wiase no enye ni so eti mesrew sa mere fatty liver ni bia be dontwon na obi bebi sasa de fatty liver no kra ne de hwe wo fu na ebeye dududu na wo mfi adwoso na etwu fa wo chiri kasa enim wo chiri bebo no wo so o etu gije no na akọ no wo huna uhuna somdie afa na wo se me kwada mu amenda na apa wo ka sa obedamwa brebo na ye dontwon efi totoka bola ene gu ye funu no mu dontwon nso wa wutue wa polish nso wo yem ho no ehonye kura eti mesra mu muntwa na montempo anse wo sisi ye wo ya akoda mu a wonna wo ye funu no mu dwa mu aye du eye srade eni pentini nyina sisi ede benti na wo se basa na yare akese different tia na mo na fu ani kire mu wo power specialist eba hospital ya hwe ye wo se de okan na enkran pumpuli mantem no ye wo kwabenya wo firi pokua na wo besna ko kwabenya ye wo kwabenya power bar stop sa pepe na wo firi kwabenya soso e besna ko pokua nso eno soso ye wo kwabenya power bar stop takrade ye wo anaji estate ena nkran ekumase ha no nso se de okan na ye wo fe yi ase a wo ko aputuja ka kire mate doctor driver mesi wo aduaya Johnson besi wadua ya Johnson na fa namba no tudwa tia na montempa susuji ho akinye susuji wo ankasa wo ho akinye na wo firi nanti ye ya ebefa kafa Ewusiafo your number no 0244 54 22 0244 54 22 0200 38 31 0200 38 31 any WhatsApp number nti so pese o free anasa wo de WhatsApp no fa WhatsApp so a WhatsApp number ni 0555 79 78 0555 79 78 medofo na anu a be free ha me call yesi apade akinye me ti consulting room kwala ena ye dia ba ye bi ba ye wodi 18 years uni baby ani sugar level akodu 31 ehwa na msisa me sagu mi ti na mse na mesu papa because me nti ase ye nua na nyame de ma ye no aga no na ye di a ye nyare pisa o sisi akola we wo nware wo wie ss wo sha na senkenye power na nyame de ni be pie ye na me ne wo kase enye ma brasia wo sha papa we kuma ewu asem na ye keka na sa na mikosu ya ma ye bone mwa adenti na wo se basa ndi ye mani nyina engu na hwa na ye de agapade bebrebe na ye pe no ye de beja no suwa hu no se wo kasa na wo se composure obi mnim ene due na obi bisa me wo consulting room wo
say na die una na obusa msisi a say die na de kompoba die na de kompoba ade bi woni pa mo gye ye friend thyroid glands no thyroid no eno ne sanitation officer won say yes immune system ono wo ne de wote ne baby enna thyroid no so na ye sanitation officer sa pepepe na meka no ono na wo hwe set traffic light bibia obia ye na dwuma ni ba bia no ti se kuro ono wabere o wapagya ne nsa watia fa so keze aduane papa wo mfa ma no eni pa bia onye bribe agise wo ma ne nutrients na akoma ebu adwuma brebu ebu adwuma wo kidney bu adwuma we no ya gya no nti wati nkensen ti bibia nya adwuma 13 years wo be hu se hye ne minim 14 years wo be hu se be de nkwala ne de mi hu ane bibi kura ye me emom saa mmiri wajiji hu achinye awie se kompo hye o minim tua na mo ba bi ba kope ehwa ne power specialist eba hospital obia wo yo ba se Ghana ha me ti wono me nhwe obi sika na me nhwe obi bibia o me kwalifura me ti wona do ni nyana ma ese na me hwenti be ma ehwa nyame oni prostate die oba nso no so wari nti anyenye bia fibroid na ne yam die won se do nso so omukwa wan hwe ane ma nkoyi because on se na ni panyini ansa na waware ye ya breso na ye se ye wo mpere wawo no moa se no de obi ko no suku aboni degree ansa na waware na kire se nka ne pepem pa no be ma no wo prostate if you said 17 years me say me dey consulting room me tran wache atra consulting room be 25 years say nti yare bia minim no 15 years 17 years in fact 6 years 7 years no prostate what be that what will be pain akora kitua ba ya we o nam wo fibroid ya papa ni nyina ye aduane ya yempe na yakofa kuro bi so enuane eti mpam chewo enua na nse ye si ntosi bu ayede what is beans bu ayede what is red beans bu ayede what is soya beans ni bu ayede what is ayoyo ni bu ayede adentik ne sese basa momiem sanko ye chini ni aduane papa o na mom sa mrei fibroid hyewuyem eno so woje nkokọ ni moja kire se bo so me so ani para sani a wona mo nyame anya wadoma no wakolapse wo moja nyina ba so ne aba tuana mo na fu ani kire mo wo power specialist herbal hospital o sane tetiwa ye bo ye ni kire mo mati na say wo be obi da ka kire me wo se to bu ase na nkwa utumi nya hwi mesi nso kakra die me nso meka o wutia na wati won so hu taaye wo hene niema nkoyi etuanamo esan se liver o problem a brebo o problem a wo to wa udware na wudwu hu na nsa ate agu hu epa mo cho wo mo sita mo no aso apa ho kra nti se ma maka ni nyina tie na fa ye adwuma na wanhwe yie na kikiri obra bo ne nya hunu ne nsuo beginam kidney susu nsuo ginam sister susu abetare ho kidney stone so abegumu a se na ye ka o na tuanamo na power specialist herbal hospital me ma me ka se mi jai na wo my phone number ni won say na me nyina mani abro me se na no me se service agumiti su wa jemwa so mre ni tia wadaro ma number ni okay your number is 0244 54 22 0244 54 22 0200 38 31 and 0555 79 78 a power specialist hospital to anamo 78 a power specialist hospital to anamo 0243114497 0243114497 032249805 emana mutie ye no Reverend Mrs. Edu Jemfi wabobo biso Peggy enso abobo biso na wanso a wutie ye no ekwan ben na wofa so edan odredi ede chewukunu ene bema woni nete na ansa na ye ba be kono na obi abrayen ne message bi ye friend ya oboaten otie yen ehwe yen efi emrom o say good afternoon and God bless you for this important topic. For me, women do love more than men. Women rather express their love by being humble to their husbands. So if a woman openly disrespects
the husband, then it is a sign of not loving him. Sure. I wouldn't and can't tolerate a disrespectful woman for a second. Auntie B, if indeed a woman genuinely loves her partner, humility is key to love. Ya watching in room and all this message we at the brain. Reverend Mrs. Edith, I see you about Humanos, funny. Hello, good afternoon. Good afternoon. You, maybe I told you, maybe I'll cast a fee. I'm a friend and happy. I'm a free. I have for me, Patro yet you. Yo, mammy, the must say a year for my idea, Namisram. Amen. And Moon, some of my cano, I'm a Makai Massindi. In some year, no wife, Obama, what an or cab, the bear 10 years more. Now, there no Bano, a yeno. This is family in young warrior. And so still, I have piece of Barney cab, but people see that family. Medakaino. He said, Mamma call a Juma bar from the Maya or Barney and Yaman Paso. Eh, did you this was from a dear near Medino, the Akaniti and San Obeda water. wow. Said, Bar, my bar, a Diana, the Dam Medina, I would think that I can finish with the dear with Nacolemo. It's never mamma, my idea, and Miss Ramon from a program in a shelter, and then we say, I said, you were driving in 9 years to my mother, and Miss Ramopa, known to my Maybe I brother, Elcopim, if Yada, 12:30, no means, I did the topic, you're discussing, Tiada, never bano, not with you, now I show you, yeah, that's Papa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oba, Aha, me per man, now, El Quaban, over so child, and it check, Bema or Brabum. Mepacho, maybe I'm in worry. I think I'm in the chair. You better worry. Bye. I suppose I'm not ready to do. And you know, make I say, Miss Siana, but the baby, me what dear. Because me, and I'm a fan and more, may I am an abyss. Yamisha, why? Hello, good afternoon. Wait to be engineer so. Hello, good afternoon. Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon, Medafo. Pacho Dean, baby, I'll casefi. Because I found Aunty make us a fish with. Aunty man, son, sweat, Pacho, you say why? But I found a phone. Eh, Aunty man, sound like don't call you cry, 7 years. Hello. Aha. Hello. But I found out of my money account. Being the anyone or bar or channel do trade in India. Oh, there, what channel at trade him. The money be in this war, obey a day at channel. Oh, there. Oh, the watch ready put their channel. Mamma, I suffer, pa, and Canadian and Noma. No look on your sofa. Okay. Not treatment or the new film. Me dream put on your sofa. I mean, oh, yeah. Your number, yeah, you are about to go. A fra, and the reverend number never more. Nay, in Akasa, I. Marty, for show you. Just a million minutes, Kose ati, kose. Enti, Reverend Mrs. Edu Jane, Fios on your back, area. Number na afraid no. I afraid them number na. And I had here production line about to screen no do. Na throw out we are afraid the bemo. Aye. Enti patrol 0243114497. Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me patrol dini baby ao kasefi. Me patrol yo, ya friend me Susan and cancer me pretty koforidua. Yo, Susie koforidua. Na asam na mo kalo nya me show and any say ya me dey ato ho no mo. Aha. Me worry no na me decide me husband decide say. Aha. Yanka ya asam nkyere wo bia bibia ebebe bia yanka 30 years ni aye worry ye. Ampa so yen na yetiminya problems ahoro. Na so yen bo obi amane ye he yen ya ka ya de ne yete wo 30 good years ni. Me man so nim say san ye tie. It is that topic when me sister do jansi. Reverend Edu Jensi nyame hira no. Ne samo ka ye nyina de to ne dia fa so na ye me a me kokra ti akra
ọmame 5 nyame shamo enti awale die eni ewie die obodo asia so ofie ho yo Aunty Susie ye da se papa why nyame show so so anti eni so keka won sam se de tie bia pa ben ma no ko tie wie ye so ba no so ko tie wie ye san de ye se ne ye de se ha se yo ye da se hello good afternoon good afternoon pacho dini baby akasafi Pacho from comfort pacho na asem na mo kanu me de pa but na be in park or den ti amon park or na se me kuma ba ko da bia complain share me or say me grand park or on park or kra da e bi o fi o be san say dey no be dia na se bibi no after that the only people channel when you go free it sometimes the man be dey no o mo person mo for man ha but the man be so mom ho kwan but me dey ma worry for 14 years okay me ku adwuma no o man tam dey but me metimi aye bia me dia boa bia no me ye nyame sha why you that's the pa nyame sha mo pa hello, good afternoon. Hello. I'm sorry, die. No, man. I come see man on Kwan and Fro, no other for me. No, a man be press. A man away. Oh, no, be press. And like I say, you're quiet. No, Beman so press. You patch me too. No, you man, you say, I mean, you're back rock. Ah. You're back rock on a moment work when I'm not Bosumiasu. That is a crab on bottom. Yes. Maybe Manitia. Maybe I will eat here. But many women can I some gra. Oh, the food is so fresh. Maybe my talk of one of my babies. So, dear, now always I'm dead. So, the name will be a name. So, almost that me, I think you slow one and someone else there. No. That's why. Yeah. Bye. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho, Udini baby Akasafi. Pacho, me Kasafi Kaswa, my friend Vivian. Kaswa, Pacho Yetio. Pacho, mene bena neti. Mene netna for 3 years me. Mene netna, you know, on complaining like mene neti kama. I feel you ever since mental human like mental human and send even in yaji. Miss me you be a missa. You more Spanish like you ma bas in John. Also to your man and an inject. Mental human and inji. Open you top and you ma bas nine saying so. And you know bas nine saying in your and you just so man of and I reverend me. She cry not to man, not an inject. I say operate normal engineer, but Mr. Gospel one I mean to time or don't jump sign. Oh, don't you gospel. Oh, the reverend didn't you are what hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, ma. Yo, Pacho, did baby Akasafi? Pacho, did you Kasafi? I'm a salmon, Pacho Yetio. Mukuga away there, I am the fine and the face there. And in the face there for more dross of hey. Pacho Yetio. Well, how can I banana and you know? What kind of question now on pet? Kind of question on penna. I didn't have a palm. I feel I'm person worried about kind of question about now on pet. I have a palm. On pen or credit or channel throw. That's what can throw kind of question on pay. You've been asked, what kind of connection on Pemo? Because who trying to throw myself? What did you say? I come again and credit. Hey, and you're not so media, just yet no come yet is so good so. The many no man can get me my family. Pacho, you are the number 2 Jawu. And a number where you are afraid, ya sign free to say ya not
Yan fire production line Emma. Why? You. Hello. Hello, good afternoon. Hello. Afternoon, madam. Yo, if I told you baby Alcasefi. If I told me the auntie be Nikasafi, I agree with my Ah, no, man to be. Yeah, quite. You ma program na ni so ene na ma be pie so. Say bi uta frache ni so ni awale ni sa. Okay. Na ye kru ni mu wo ho. Yeah. Akrokro no. Uye se wo krokro no kra wo mpe. Bi entira e ma sem de bribe. Nini ko se ni serve no rubber plate ni mpoda. Ceramic plate. Fufua plate ceramic bowl na me di serve bi ko na nso e ma semunti emfa ne ho. Oh. Hello. Me too kasa. Na afen so no di esaye ni ha mi kese ni se de bi a woni ni da wotu kwan ya ho no de oba no be ba be wura. Aha, enya odi ani just a counselor bem. Mpese mi bisa se yo. Sa kwan no so no eno eye kwan papa ma no emma no se o so wo ye. Enti ni sa no odo na wo ma no ni de no kwa ni nyame ni eye nnebi ni ti sebiu odo no atiko abet we de betiako kafra what de o fu se eye o se wo ye ma no won pe kafra atiko okay ya wale so nyen almost over 30 something years now. Sorry. Yembra studio na yembedi yemfa last caller na and you can say in the topic point no crime mo bebre so. Hello, good afternoon. Good afternoon, me. Me pa chobo call there. Ya ko pa do me ho ye pa. Me o papa tani masum asante mampon ko fi ase no teko. Me awie de mame emo mabaso. Ye da se. Eni dumedi a mu die papa. O hwe ye ti radio hu nyina ni TV hu. Obi enani me first and wo ma hra de papa. Na de me tro mo se mo yi free wo nia TV. Eni Akoma FM na nipa ena me mame no papa no do sumom. Me awie de abaso bode ena me de mam to nya ko kwa bri bo mam kwane ahode. Na de yenim no mo so betra se na ma tretre. E da so me. Amen. Ye da se pant reverend. Yembra studio ni embo so tew. Me am point bi a me tro ye. Obi say ono oni ne kunu da na just so expressing the love oba empamu nkomo or expressing the love respect or dia show love or jini kunu sika no odia or the show love we a love showing Oh sir. Okay. Enti ano de se oba no edobema ena ofili vulnerable. Okay. Just oja no hu nyina de mabema. Okay. It's an expression of love. Expression of love. Okay. Okay. It's also coming from the emotion. And I'm say dear Mr. Boatin who said respect. Ya Boatin. Respect, humility. One say meneni ya adwina samokai. San say sana tronika. Say oba emre ne ho ase. San so oba de ye odo no ye the boy and that. So what you say? Okay. Yeah, body emu nyina ka actually. And God trusted us with the next generation. It's love is cultivated in us. After what today? Yes. Into a body on struggle to love. Okay. Now, Bema didn't man into no say Bema do yiri. Now, Oban no wasi. Son said, I'm more dear and your media mamma. I mean, say, dear, a breast, and we bet churches and your maui. And ma, yet thinking with both sides of our brain. Yajino. You left or right, Nina. Nina, Yajuma, but Bema back open a Yajuma. So, Bema, I think scientifically, if I'm not wrong, at 6 months, and Obama the end stop it. But at 6 months, nobody and both develops and grows with the baby. But Obama and Tessa, Bema and Tessa. Okay. What you say? Ain't you know, Namia placing us ability, strength. Bema be him say, Oba, you're betting your dorsal. Okay. And your friends say, you betting me achieve many things within few times. I can be driving and talking
think me to hang my you ready and I promise here. I didn't know but I'm still within my thoughts. My journey that so yeah, you must make mentor to my non to a young one dear Namedia, a yachadi, Namedia, I don't hear ma, Namasi, Bemuna, one dear Namedia, my Naya yin, I don't think also about one more din in our brown was Sasa Berman you would see, and I'm a dear carcass. Sabaman won't to be cobra was sick. And send us one more din in Menko. It's a humility, a good, and it's intentional. Okay. Humility, I define it as strength put under control. Strength put under control. Okay. One will say, I'm more dear, Yasheso. Yasheso. Okay. What is it? Okay. I'm more dear, Yasheso. I dear, as someone can commit in your cabiat or all right. And nothing to me do what. Okay. But what I say, Sasuna Bama soon say, oh, Nana Hima, to me, you will Nana Himate. What did they mention? It is all catches or Irisa or Ira Jimia. Sabi, a did Jimmy for no Jimmy for. So, Yabaya will number Kodia. And yet, I was say, ye Jimmy Boom, make Jimmy now so Jimmy Mammy. But one will say, ye Munu Bebre, ye place expectations war, ye partner swap. I was say, ye check your dream. You watch your motives when placing expectation on your spouse. Okay. A dear Jane attaching tia, what's a mean way? A dear Jane church attaching tia and to respect it, key. It is key. About book now. How we demonstrate respect love to our husbands, and by first respecting them. Okay. If I respect him, all these we talked about, I will do. Okay. I'll be able to know the kind of plate he will eat, when to communicate. If you respect him. Okay. And you say in front of ebi a wukuna busia fo ebi a nyema nko ye mamu ebi a situation bi na aba na ebi a mabe pie bibi mu enti ebi a mo ne abusia na tie na wukunu kana je wa bonti because you think you have the mouth to speak or because it's in the wrong. No. Nyame amon de sa. Okay. Enti no ema ye nti ye ho ase se ye are special to God. Okay. Enti nyame dia so de bi amaye se ye meye boafo na ye may impact your world. Okay. Now you co-creators with God. Enti ahobrasie ebuo. Member I hope you know what was so now Peggy, what the kakrabe member on the sacrifice bit because you touch on it. Peggy, what the kakrabe can't we see on se collect ni free nyina wo se me krokro na nanim so ne ade no. On se me di kan ka say choosing no very very important. Okay. Untimi nka nkyere aboa address say sabi ewo ye desene kwadu. Enti ansa na obetima demonstrate sa love ni nyina ma be ma na tewase no anti bi na ejina nipa na choose ye no. Ene kwan ya wo be fa so wo be create relationship no ada wodo na di ama nipa na tewase. Wa bonti nyina wi kwan a gegegege na wo ba fie na wo ba yese wo to ne mpa wo serve na aduane ya anti bi na ni be den na so enso okay. Enti communication na mama ka no very key. So wo ba do be ma o man active listening. Active listening enko ha onko enu chese wo suro wo kuno e chese wo do no wo bu no. Okay. On the otro de baye no o se se o bad disrespect na enti o disrespect 1 2 na wo ba fie na be krokro na anti bi obeden no afasa akrokro no enti kwaya ye be fa so a ye be ma o mate ye do na ye di na se no na me frɛ adwuma aba ma bre wo bo me ma bate me ayi na wo kwaya na o de aduane so na o kwete na o hwe telenovela wo hwe se wo krokro me on krokro me na me nkyɛn wo ndi bi krat na me nkyɛn ma me nidi meba wa kun wo fiem ama sebi duabone da de nyina bam na wo ba na sa wo banu aduane si me hono mo anti bi what kind of akrokro no oh na se ntokwa ne de me ni tenant na queen nya me kunu na me no queen anti bi obo ni bi no na nim say e kwan ya ye fa so Bible say honor your father so that you may live long. How do we bring honor? It's by being good people. Na se me papa di na da me so. Okay. It me kun tokwa bodua me gu me kunu ani mu ase. Me no me kunu. Ti se Kristo tie mu. Se Kristo no ni ha. Enti se me pese me preach Kristo kire Pegia.
she must see that Christ in you, acting through me. Yeah. So Christ is living his life through me. Sanity, bringing honor to the name of your husband, bringing honor to him, no? Conducting yourself well in the house. Ahana nyamia do mira de ma betna. Enti no. Enko kun modua. E me ye mpa ho odua yi wo fra kata yi. Wo say yesua. Oh, and maybe what yesua na eboa ye wo. Okay. Yeah. You. One say respect my make story wenjo. Pacho, ye beba se ya na ye ntwa ye ho. Ye ba na ye de commercial wo de no abetwam. Middle. Now then I would say why you stay for Sano. Eh, on no quanono. Jama wa bre. Akos, send your men sending me name much chimeno. A moye triti. Mean to me pon sorry. Who name one? And no me free jump by and I me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansan wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And moja edu mofu saneno. E cheye. Natural garlic papebi. Any diaye. Aha. Nano na madam fu kofimpo catch me say. He work natural health for be drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Wo ko toje ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebe jane say hum. Edroi enye mapemfo e ma wo ma wo manofo ananse nkoda wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture yi. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Bokuma say ubenya bi wo Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidang, Dani Herbal, any Angelos, Fred Piwak e wo 024-89-288-24 and 020-100-0021. Nda mo bo so we finchi na mo Nya discussing it's pacho mo so me to ama ne pegi enti ene mo mienu esimusi it's pacho me start efi ho ai me da se na ba ma kronso ye da na se Obetinsem we mo fancha me se me biri mo ayedu kakra kafra me say it's been a whole week of conference in oh me free and oh ben pressure kakra ba ene no so so me kasa so oh mete nyame sha be style bia me kan bia me ebe fa ede ai etina yem fa ne sa na question na emu odu na edikai no on say medical can say love is an emotional expression but it's also an act. Okay. On say we express it emotionally, but we can also act it. And you know, a honor na one ye careful na omo a day actions and no ye juma no obi betumi pretending to love you based on the condition. Reverend Patrick can be Kafra. Me say love is an emotional act, but it's also an act. Okay. Which means that we can express it through our emotions. But odo and it's also an action where it's a doing word. Okay. And the odo yes idea that obi kaso odo not just a BB. Something must be kicking something for us to see that this is love. Okay. And you know, and on America say so why you careful na so obi act out of pretense. Okay. What okay. Okay. And you know, all my expressing emotionally, one will say we must all know that we are differently different and uniquely unique. And it also is coming from Menkanuchi. Ebe dey there. Ebe oh ebe ai chi pacho. One will say yakasa no brofo mu sa nti no nya hwe ye de bebe pacho you. Me can't we no na dey draw my attention. Me pacho mate. Enti one will say obi pretend ya unhu no. Enna make us say nipa no so no say or express ade no so no so obi o ha make us say you differently different and uniquely unique. Enti say obi nya obi a or express odo no through suban a unhu na ni ye obeka say ono enti one say eso no obi a ne ekwan of fast expressing the day. Enti edikan a person is defined by the perspective of what love is. Not genuine susu ya award fa odo no baby a wo free
eye akoma mu nsem dwumedi o se easy friday ni de aya na da form boko na mo a mo se enankoa na mo hwe na enankoa na mo tie ye no dwumedi no eba so adwua da bia ekopi mefiada 12:30 ni age yakonwa ekopi se no miensa ebebo de bia ni asem a ye kana fridays de ni de eye purely relationship ye church ni amana say as of mama ka say topics aya church regu hanum say no e chen krei so of mama yembra ho bi reverend na yenka sacrifice no e dey sacrifices na e ma ya ye chese ye do yekunu no yembra na ya so 3 ni e pon sacrifices there yeah e ma sacrifice be wa ware edikai yes sacrificing to carry the seed pregnancy minimum ma bebre a omo ti aware mu asabi omo a family plan and fie no mu a omo ready wow omo ti pass akomo we minimum say that you be a baby because they don't want to carry their seed anymore on pese obe wo biem ama be ma no but omo discuss enti no wan hu say ahomete say oni obi ti ho na say bi wonim say mo ade we ya mo konika results ni nanso na wunya that results a ebia say bi wadwene nka aye ntanta kra ebia wuntumi ni ho nkomo nanso oba no afa ne ho adwene it the sacrifice to even decide to carry his seed eno nko ayade mu say obewo na akwala na bia sande be ma ni din ato ne so ube go through all the pain fear udidi fe ebi so nyima anyinsan a otumi da wa aboso me nko ebi ye bi surgery ye bi eyi and even enne no kra nkofo onwo a what the woman had to go through even with IVF procedure and honya bebre back and forth it's so difficult and the sacrifice is just enormous now you know say a ma ebre now yes sacrifice so and the sacrifice of also sometimes neglecting your dreams for a particular point of time. Okay. Say ya worry, say ya many me kuno ye decide say maintain a fee kakra na menye adwuma free fee. Okay. Say the be ya nkwala no omo hwem ye betimi ahwe o. Na hono ne ana a dey problems be great because nipa na ye adwuma all the life. That's what be worry more or started journey for now suddenly I want in a life to stop here. A man be go into depression. Be go into especially say permanent in the boss just say oh tnefi into boso me so a metuaka anya metuaka kra I mean yesikaba what is that metuaka yesikaba okay etu die ni mesumi die aha nti to de obetimi ato minimum afia sebi oba desika wo be mayem because of this issue say oba na a banker and a be man no say banker normal wo it no oba no had to stay home for a whole year wabra onye adwuma say the be ya ti bosome no omo discuss say ye nyina yesika ba me ye ka ye sika ba che say Bible say be ho number baako so number ko dia what is yours what is mine is yours say 18 no say be man no sa oba no bon wantumi ani so no sabi oba ni sika wo de be kwa obohuru ni tinu pra na ed sabi de wo de be to pa de kra no ne boso me so a na ed ni ama de ani bre ba ma I mean oba ni de sika wo be man out of it's the sacrifice the woman go through no and also another part the sacrifice to cook the sacrifice just say ojina you oba no da ko no kra eno ye djuma papa say kwala bam na de bia no you would want to say wo person sesa we dia no ne wo person ni ye yom ye ko market ye fa ha ye ra ni nyina no just to demonstrate love to our family most importantly the king of the house and not be a sacrifice and also the sacrifice to always impress okay how we want to look obi se be ni kro na mo no he ma akoko into akoto nku o de sra say wasa ne wedie ni nyina o dan me wasa akosho abatuntum no wasa abatu ya samo
Into almost say a man be yen yama to impress. What I say? Me and me see hey, my wo memonsia, then so one who say, the piano me codging. To keep fit, to keep fit. Said your bear in every area I can meet my husband needs. Especially nem paso agro. Say agro be o sabre me da so ya baba we di. Meti ni edi. Na ye bi. Meti ni aye. Ofa ha otunu metu ofa ha ma fa. Enya ba e ba nche o say e da ho ebo no nko a. One of the maintenance because and also I mean the healthy I know one day we will be going to discuss. And also so the sacrifice no and also the sacrifice to impress no because a man go through a lot. And na BBLE any ye kocha had ya kwose ha ye ra had ya koye we just a whole lot of issue just to impress the man. And no na uchi anye ye na be man no or no said ye wo don no ntia na bisa ho say be me or do me said ye me don no. Acha what they mean is love and is a reciprocal. Say enti ni pass mercy obeti minimum ma on memma also say na irese na fuso. It will also go through your friends and dieting just to look good. A be a bad gym, a be a way just to look good. Obi a horse in the iris or a afro, obi in the iris or dreadlocks. I mean, one who say, Nini no, there are sacrifices that we go through. Okay. Or what they mention. Okay. And also boy, Emma, a relationship and a so it's the sacrifice men go through a year. I first so did demonstrating love. Okay. And that one way, no, very, very important. The sacrifice. Also, and the sacrifice to also understand the man. Understand the man. We agree to disagree. Okay. What I say? One tears also okay. Yo, and the topic now also papa. Ya bo afon crowd to no bebre. I share the back money ta facha ye. Na your body to. You call grow fine. Kokope grow fine. Eto na enom. So we no matter. Onsa ye otitriti. Untimi enna. Ubu nsa na maye. Ubu nsa na oti ya bebre ya. Kope grow fine bi eto na enom. Ubenye bi ato ewo herbal any chemical shops nyina ewo Ghana ha ba bia afei enso omodi omo vans enam kromo a eton grow fine no ebi pebi na eto opedodo etu a 0244596532 na yenko agbozo herbal clinic enso na kope kotu yare wanyina ase ewo ho omo hwe typhoid fever junso mu yare enam yare osisi ya oya ni nyina okọ agbozo herbal clinic ombeboa na omasa yare kumase omo de chem so old insurance junction wa 0553417752 Accra Kwashiman 0241750282 Traffic Studios enso be ya printing works nyina amao e dey printing and a large format printing banners billboards labels and a branding our caps books cars bibia ope branding bia no Traffic Studios ebeye edi amount omo Kumasi Aroga Junction omo ben Iron Belt for dino fre omo ewo 0247013561 and a 0574010101 tina hey Peggy Aunty B awa bay enya wakwa ye kontiso agombia anase kafrika chono akofa enemu nsayare bi e de abrewa ende na me kamfo dank herbal complex asoye e na amawo osese ye syphilis gonorrhea e na medi kankan ye no wokọ omo asoye ya ombeboa etutu ase e de amawo Kumasi ha omo wo pechi number 2 obetimi afrom 0266593330 anase 0244017556 Mami fa unko poza travel and tour asoye omo se o visa anase wonsa aka visa na ope obi a obetwa o air ticket e de ama odi a ende e bra omo asoye omo se ye international anase domestic airline oba omo asoye a omo ebe boa na omo service issue ni nyina ama hotel reservations ni nyina so fa koda poza travel and tour for na omo mwa Kumasi ha omo wo Amenase house first Amenase house omo ben Matia Junction so amemazin asem ena mekan kejeti asoso ubehu omo wo ho omo shopping mall anase Morocco adeshman ubetimi afre poza 4 e wo 0205215495 anase 050425
6360 Aunty B. Yo, mama foul enko glam by Tina makeup. Ope obi ama na siesie ho ama ho ayefe. E de akọ program bi a wo kwa. Freye nua bay na onsiesie ho na wenim enna ho. Senya appearance crazy no cry you are showing love to your partner. So ati ase. Eti hweye nua ba Tina ne number eni 0544 466280 0544 466280 Tina ebeye wenim yie e de amount ama baby obekọ no so o confidence level ebewo estro ye nua bi so epe baby ediniti ato baby e hote ensuo wo ko ya eni ho o se opeche men hall self contained ewo Askwaha stadium ahojo inshaye so Ahinsan estate ene ye mro no a etwa ye ho ehia yesrew se wo edan bi te sa na wo ye fiewura agent fo ne kan ye wo se na mo vreo efiewura fo yesrem a mumpe baby ma ye nuan na ontna na ontimi nya edwuma ewo asomdwem 0244714984 0244714984 chamber and hall self contained ena ye nuan epe ewo Askwa stadium ahojo inshaye so Ahinsan estate Chapache estate Jinyase ene baby etwa ye ho ehia wo sansuo ewo ho na efie ho nso sabio eho ate kama Peggy Aunty B ne tew na Reverend Nsem nkomo ni nyina abwe de o se ye peda ne ye pa tu bema bia maame eye ne yere oba bia soso papa eye ne kunu enti sacrifice na maame kan yengin tum se emema no ombe koso aye ye masa kusi awieye enti na ya no mka se bema entwa nomfo ye ka ontwa nomfo na nyese bia obenom onomfo nko a candice no compliment na yede ma ye mane nyina yemfa bi ma ye kunum sa wo beto tofia ma wo ba tobi ma wo kunu wo beto atade ama wo ba tobi ma wo kunu dani da ye ya ne ye to cake ne ye di birthday de ma ye kunum yen show sa ne man ketenkete no emfa ma wo mo e wo mo se ma ye receivers enti na ya de ne ebo honom but once a wa fani pie bone ho ka give okay don't always expect no okay very important point because a man be bringing said you see the inspire them okay say what the idea back was you not be our cancer paguswa idea ni peja what the major a peja Emma na holding a peja money to me there was oh yeah and one say ipo empaso mpo mema ni bebre ase bi omo hu no obi o kra etina someone komo kra wo empaso oba ni kan ye oba no e kodie adie die me na metina ho ewe no atimi dum ja no enti one say e don yen demonstrated by inspiring them yen encourage them and then anko ye na wo ka je and then na fortune be fa be bia ye free ba ani be bia ye be true e chese ni o ma be ye enti ye hye nkran no so ye one of the attributes e chese ye do ye eni anomo fancha ye topic we o e say ye pembre na Reverend Mrs. Insha Edu Jemfi osan eni ebe ye part 2 bio because me say bebre wo hono ma e wo say ye kan na nso emre nti ye ntimi anka ne nyina Reverend Mrs. Insha Edu Jemfi oye marriage counselor ye wie a ye de production line no ebe to dwa wa wo hia no na opese oboaw e wo wawawe mu ensem no ye de production line to dwa wo frɛ a ye de sa number no ebe mawo na ansa na mesore kra no moma ye mfa happy birthday we emfa ma Madam Lori Thomas Azonobi Madam Lori Thomas Azonobi o Philadelphia USA wey every wodofo unya bema Justice Opoku o say yeri show happy birthday ema na yensra nyame enhira emfa engu woso your production line no eno enie 0530 507849 0530 507849 say opesa oni yen ebo enkomo a ofre number ya your producers no eno ebedi nkomo ope Reverend Mrs. Edu Jemfi number nso a wonsabeka ewo counseling ewo awarie mu eni abrabon church mu a obeboa ewo sa kwan no eso production team members no eye Nana Bila Kantanka Spartus Kojo sa akode Nana Yaw Emmanuel Kwame Vadi ena Beluchi omo ena ye production team members no menso a metina dwom edi dwumadie no ho chiame no efiada dura ye frɛ me Hajia Barikisu Bishara
Bishi Spiogabra anase Aunty bi ni nyina e won bi me sorry ya sports for e the sports e to aso enyi we fidie no emfri ha yeda mu nyina ase Vinicius Mbappe